Talo fa malo le soifua o si mai whaafonga I talafo o le radio Samoa. O le sa vema presidente talwai o Brazil o Jair Bolsonaro wa whaamaonio na morianga o le taumawhai I riu le palota le tunu I le rua whelua e ala lona taumawhai e wha o le oti I le presidente whiriwhiria ina ia maua ia e ia le malosianga e pule ai le tunu. E tō whawha msino mai le tō rima na whengai mara mata upu le whamsino maulunga Brazil na palota ia whaamaonia morianga o Bolsonaro. Ua whai ai ma le whaaiunga e whaasala I le whale pui pui le lua sa fitu tausanga ma le tolu masina. Ua whaidoa I le CNN o le asovalu o Januari 2023 na osa whai ai le aulangolango a Bolsonaro whale o le malo whaaleanga ina me tō tino lautele na ua tau mawhai e abe whaamanosi le pūlenga o le tunu. Ua fitu sa fulu tausanga o Bolsonaro ma ua whaidoa le ripoti e mawhai lava o na whaila ana lo ia se apiri peita I a whai le manuia e fōringa mai o le a nofo Bolsonaro le wharapui I le olanga atoa. Ua whaamalolo nei e Britanielo na ampasa I Amerika o Peter Madison ona o sootanga I le mataupu e whaatatau ia Jeffrey Epstein le whai mai ripoti ua whaapopo atu I mawhatianga o le pāremia o iei nei o Britania o Keir Starmer. O Manderson sa whaalauroa I le Vaseneira na tusi o le birthday book e au fiei whaamtaranga me le whaamanatuina o le rima sa puru tausanga o Epstein I le lua whema le tolu na ia tā wai o iore woma mai a le woma liu. E uila ia whaamaumonga wānginga e whaatau le ri ampasa peitai o loo tū pēr Starmer mo le ri ampasa ma ia whaeroa I le pāremene lo nā tunu e tele no na whaatuatuanga o loo tū uina I a Manderson. O Epstein na io na morianga e whaatau I ni ngā ioinga mātanga nao fiai e se fulu tonu masina na wharapui ai. I le adia e la o isi whaamtaranga whaopopo I le Vasenei e whaatatau le sootanga o le ampasa ma Epstein wa whai ai roa mara whaiunga le ofisa o le wā I whafo Britania e whaamalo lo mai e loa Manderson mai o na tōwhinga. Mai Amerika, ua poloka I le ofisa Amerika e whea ngai mamata upu tau le vani monimo po le Space Agency le NASA, Siti Seni o Saina e iei o lato visa tala whea ngai Amerika mai reo o atu I a lato facilities po o ofisa foi. O se ngai o inga ua whaasa ai I lato wia mai le ngā ruenga mai ia no fuanga e mai se o potu sue. Whai mai le BBC na pautanga ta saina ro o mawhai na whaafai ngā ruenga le NASA o I lato o lo ngā rue whaakon karate ma tamaitia o ngā lo o au fia ni suenga po research. Wa whairoa nei roa I lato wia wale to mawhai na whao ngā pe access vaenga au o nanga le NASA na maasani o ngā rue ai I raso rima na masina nei. Ma whaamaonia nei roa le NASA le tūranga le ua whaatapula ai le avanoa e mawhai na whao ngā ai I lato wia no fuanga le au nanga. O ia masaronga pe ona whaeroa le BBC ua atiri whaingata ai mō nisi tamaitia o ngā saina e meisa I lātou lo o ngā le whaasaya nisi ma le teknolosi o na maua visa e ulu whale ai I le malo tele. Wa sauno le presidente o Kiripati o tāneti maamau e le whetau I le so ona whaatele Winston Peters o le mata upu I le ne mawhai no la whairoa I le amatanga le tausanga nei. O whaeroa le Radio New Zealand o maamau e le ngata o le presidente o Kiripati a o ia foi o le minister o vai whafo le atunu o lo iei nei o ia I honi ara I le whonutanga le Pacific Island Forum le lo iei whaatas foi mara pāre mio au stadia ma New Zealand. Le amatanga le tausanga na whaamaonia nei Winston Peters I le Radio New Zealand o lo ilo New Zealand le porkalame tono Kiripati le e wha aluai tupe a e le o maua se avanoa e whaeroa iei mai la tolo taita ia au onanga. Le Vasenei rana mawaida avanoa maamau e whaeroa iei mara pāre mio New Zealand au iei le whonutanga lea le forum mai na ua whasiringi a Luxon pe o le a wha malo lo le whasosoani tau tupe New Zealand ia Kiripati na whaeroa le ri pāre mia o lo ngā rui ai sui o malo lea I lea mata upu ma atonu fo I ono iei se avanoa Peters e whaeroa iei ma maamau au iei New Yorker ai na ua whaeroa I mara pāre mio Kiripati wa ia mana mala mai I le tūlanga o iei fo I le atu motu ma lu I tau o lo whea ngai ma ona taitai. Tala mulumuli, wa amata I le sole whaitaunga o palota mo le whainga palota Bougainville whaatoa mai atu. Whaamania mai le tūranga le whaarurunga o le ofisa palota Papua New Guinea, whaeroa I o le whaatuai le whaitaunga o palota sa whaatuai le Vasenei, o na o longa sa awhiai le tunu I le sarua, whaapea fo I le stofi na watuai o na taunu wane pusa palota mai isi tu malo e lima. Whaeroa I le komisina o whainga palota Desmond Sianai I le Radio New Zealand o le whaitaunga o palota o lo whaanga solo ma a mai o na tuina leo I unga whaamawina au le io I le sarua lua o le masina nei lava.
E sidia malenua sa rau tolu surui wa afe tangata sa le stala mo le palota i tu malo Papua-Nikini le olo lau lunga i lava le mata upu e whaatatau i le tūto o tasi i mata upu e tala no i tangata i aso te tasi. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le neifo i aspareile manuia tere le whai unga le vai aso whaasoi fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O le atu ula o pepa pālota i le mātou supermarketi, a o whaela o whātau. O le atu ula o pepa pālota i le whale whaatali no whaafi, pe a walo te whainga wenga. O le atu ula o pālota i le whale tusi, i le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingo fiena i le whainga o lau pālota i pālota pitonua o Kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa pālota i supermarketi fitfilia, whale o loa, no whanga lau telen whemalanga inga ma whale tusi tutonu o Kilani. Sa ili ane se pusa pālota latane i le voteauckland.co.nz e amana ia i lau pālota. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maula o le lua se lau tala i le sei le Judicial, e vave eina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up lua lima tala pe siliatu e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Judicial i Samoa. O le awha yela se i asfrele te tasi, ma o le ni whapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia Judicial. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. Radio Samoa, taslima iwaton amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alo vai la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea Nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pacifica Angi mai se matangi Se momoli atu ai Lo fai lau Samoa Matalasi Angi mai se matangi Se momoli atu
tuai no alo faila Samoa matalasi Matsangofie le afi pe asavali vali Fea na ngalo atu olo wingoa Samoa ole penina oe ole vasaluloa Amina se matani se momoli atu ai Loku alo faila Samoa batalasi Amina se E mamoli atuali No alo faina Samoa matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fo i o lau sila mai moa i le rei au audi o le asfareile. Ua tāwalunga i ai tiu te mawhaiva alo Filima o Samoa. Ia, ina ua tūla lata fo i le manawa o ngā luenga. Ia, male ngā Gagaifo le la. Sa ofa la le lei le tua i lau alofa ma lau wanga le lei. Ua mwhai ai o le mātu toe lau lua fasila whai ma lau watunu. E le ngata i New Zealand nei. Ia, e whapea fo i so se tafo le lalulangi. A loo mawhai o na o atu i ai. Ia le malosi o le lei au nanga. Whaftai fo i o lo whaafonga mai lo māturu. Watunu pele. Ia o mātu tangata o lau watunu. I lau whanua ma ele o Samoa. Ia, whaamalo le soifua manuia. Whaamalo fo i le langi matafi. Malo le folau. Whaamalo ia le ngā lulue i tiute sa masani o na tatofi i ai ina ua nganga e fo i le la i le tai au ma la usu Samoa i o na Faiva e masani ai. Faiva e fai le ngā tai fale o Faiva e fai le vate tea i hafa pena fo i Faiva e fai le tua vao ma tua sivi. Ia, whamalo soifu manuia i le tawhatolu o le vānu nofo Samoa. Pa ia mataulangi wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha le anga nuu. Ia mawalunga sa vi inga, e momoli ana au auna pa ia, ma le mamalu le ainga sa le vi. Whawhetai tatalo, whawhetai fo i wha no manu, i le tapua inga, i le mamalu o tabam tina mātutua, tua asina sina o le tātua tunuu. Ia, whalo fo le soifua manuia i a tau le ngata maota malawa, o fale o ta ngata mātutua. Ia, e mai se fo i o maota ngase, o lo o whaafonga ma tāpua i mai ai. Ia, whatalofa fo ia i la tau o e o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga. Ia, po o ni malolonga ma le tāwhaonga, o le anga i mai fo i ono o le tūlanga o le tāua. O lo iai ia whalewe lawe o ainga po le usui le fono po le tuua fo i o le malo. Ia, asuatu vai malu i puenga ma whananga fo i ia pe a fai o le tūlanga le nā o lea o lo anga i mai ei le whainga malanga. Ia, lea aso pe walua e pe toluwa i aso a tia ia onga le fionga le li satini o no le tele fo i o le tuatuangia ma le pisi ia whapea fo i isi ngā luenga whaale ainga, whaale e kalesia, ai maise o siana tautua. E le ofisa o le malu o malo, li imta maita i leo. Ia, ai vi ia le tua, o leo vavai atu, ia sulu o le tino, ua nga i mai. Ia lana fionga le li satini, le sunga ia tumanu vao, siki asiu. Ia, malo le soifu manuia, whaaftai le tua o lea fo ua ta laulua fasile whai, i le nei fo i aso fou, a o le whai unga fo i le nai tā walunga e le vai aso, a wa leo te vai atu, wa tūla lata i na whaifo fo i le la, a o le amatanga le na o le sapati,
i le fionga le li sa tini le nganga whalalo whatalo whatu balole so i pua mutia i lava male whalalo mani minga tele ia e whawhele tui lau fionga sa vepalo sungala ia taura ni tula le fiafi whawhtai le tua o le nei whelo inga mana mawhitanga pe whio nei tanoa le taimi wa sola o whai ase umi o le tāpor kalama ia ona ua le ngata fo i whai fo ia si pisi fo inisi o fo tuto no o whale ka si o i whale ngā ruenga ia o nisi fo o waenga whale ainga ia ai whaftai fo i le tura ne fiafi i tatununga o lo manuia le lau tele o tātu tunu ona pe ia le tua whapia fo i tamau tina mātu tupu mai o le tātu tunu ia mara tātu o whafonga le ne fiafi mālo le seifo manuia mālo le whalau mālo fo i le tautua ia o leo leo whatu le tudu wai tū tele o walau mai o la ri le kalari o lua whaku a au le kuai mai ia wa tuai mai ia le isa tini ia ai ui o le whaftai le tua o le vavai atu lo mawalo saipua la o le lei ia o le vi inga le nao le tua o le ua tā wheloa i foi i pu e o manu ai le o pu e o mala ia nā mai lo vai asu ma tūranga foi o fufuanga sa alu alu mamau sa e pisi Pafte sa vea fai si pisi le nei vai aso sa vea i le whafuanga le tātou tunu i ngaluenga masani lava i almta ngaluenga leo leo i le ngata le telo tātou whaalava o lo tutupu i le ngata titonu lava i o le tātou tunu enu sila nei ia nisi whaalava i whafo atu ni sila e ono a whaina i nisi pe a fia i nisi o fufuanga foi ma nisi o ngā ruenga mtanga ruenga leo leo i le ngata i lea ia te le whaifisi pisi foi i tonu ainga o le whatua umatu nei o na mātou whātou whātu i le te mā po re whiunga foi a wafusuanga au kuso Winterstein le whailang nina wholonga le ana lango maulu na tino maliu le so ia o momo ngā lofa foi wha mai singa ia fa ma fananga fo tina Josephina ma le no fo fa pe pa ye ainga na lu le la fa mangi yanga le leva ti le tuna mo fa mo o le tama ya akuso ya stata fo ye tama i ona i be fo ni tula le fiafi to so to fo ia fa ma fananga fo fa mai singa so lava se vai se ainga o le tatu tu o lo o afea en malangan malioti ia on no bala ia fo ia le tua ia fa mai senga le tu yo to ainga mo perfili mo le tu o fa ia si pisi ia o le lolo wa fo le tau mo tu o si de vai e ale ka we fa le ko ai pisi ko men tanga le nga le o le tele yo ni se fa fita li fa ita la vai el vai solo nei o ni se fa fita uli e wa Samoa o wa maton to foto e mai o lo fai foi la fu fanga mtanga luenga leo po wa ni si o mafuanga yo ni si o vanga lo fai si pisi mtanga luenga leo ai ese mai ai i fa la vi ma sani la vai la vi o ka vale fai fu suanga fa le anga mea o le tele yo ni si o vanga ta tala no fo le nefia ia wa fo no fo si le fi o tatu tru ai pe o le tatala no fo i la matanga o tausanga a sui le tau e sui foi mami o tangata e se foi le tu ai nga season e o so i tu ai nga solinga tu la fono ai foi le tau ia e fika fa ma fo la e vai te minor tau ni ko nga maru ngi o i la la vai tir tile fai si ma o lunga vo le o ila to o tau fi ma lo kaina le mtanga lunga le la to sfainga i fala au fa sai ia mankua ia ki me maru la koko la fa ma fa o la ve tonu la o ma monta o le koko il maru nga tu lo fa fo le tu wanga o si ai fo ile isa ia po ni si fala fa sai no lo ia o ni si va enga sa le tele le te le maru ka ko pasi ka fo ia le wa matang ko e ka u so mai la wodi ia io ni se la o ni si o se dinga tu la fo no o yo no vo le lungo le ka o le wala po races mai te mila mani o tau sanga ia mata ona toi o mai il vaenga lea ai o le vaenga pito isilion na whapole nem tanga luenga le te mila nei le telo le la amalosi ioi o leo lo maua nem tanga luenga leo le ngata yoso inga o nisi o vesinga tutonu a inga watu le tanga luenga leo o le whaonga ine la toni o la au malosi e whao o le manu e se tasi
whaafefe makalepe mga uia ini fale po ni tabale ai to telefo ile malu le tunu o bala au mai le mtanga luenga leo e le fanga le la ko fa ua faila si po le fu le mtanga luenga leo wai avea ma vaenga yo no afia ile saunga le mu mtanga luenga e lo te po mala e le fa la velen tupu va son nei ma le na mali wiseta si o tamafu le so Tom Phillips. Phillips. Yeah, si sila ye. Pe kolu ele fa fanga linga mawan. Ngena mawe tangata le e failo e fisini ngia vuila. O fea au mai ai ala humanos. Ya, ko yala Tom Phillips e ko kasi e la lo ile vai pono au kilani la vai. Yeah. Wo faia si to tele o alo mafana o le tunu o lo la to fa ngaina yala humanos. O le polenga la le mtanga lunga wa ave mavaenga e afia de sa ngole mu de lautele ave mavaenga e faonga i kangakangi na yo la to pule ai ni sio tanga mavaenga la to te fai so ninga tu la fono ia awala matia man se fu mtanga lunga lo ia o fa tele to le wa fa su sulu malo si la fa no longo te si so le ia e man tu fo ini na te sanga ba tu le fo na ma wo se fu o se atali i fo tonu tanga lunga leo o la o malosi au ke uma fanga po ni la o malosi ele o ni la o malosi lo fa tanga ina fa al tu la fono mo ila toni ringi na isengi o no no wingo le sile vanga pito silin ta a fa ye fia be isa fanga a le e fa le no la isengi e sen ta wo vanga de o vanga yo ile ma tu la vati lo wale asa le va yasu wale asale asu o le kaavale lava e kuli e leo o le tele o teimo i e la amanos o le taavale faatuina e leo ia latou agaluega masani foi lele e maua i lava la amanos e maua i lo foi vaega ia so o koe lula ia lea mafala au fasaina so o kolo ma le tele o le tupe isi la ia o vaega leo loo fai si polo na tagaluega ono loo fai lava si faatutupula ia o le vaega lea mai ele ngata la ele na i lo fiunga li i satini e iai losa la au malosi aia afia ai ma meo fuala au whaasaina. Ai o le whaonga e le tangata lea, ele ngata le pui pui ai o le la au ma fuala au whaasaina, po le pouta foi. Ai a whai o lai nā te tango fia. Tangata nei ele whewhewhe whaonga le whanai whao oi manu o i sesi lava tangata wa le ise ma fau ola ia. A tatu tue tō mana tuini nei tau sango wa mawai atu. Le sa i se whalave lave le tangata le sa i tango fia i a whalau whasaina whaongaina lo le pelu fu le li. Le ana whao o manu ai se tasi ma soifu o nisi. E heifu nisi o vaenga i la tau o mata upu le sa fa ia mtanga lunga le lo mo fa msino o kanga ka u la to fa ngai la o malo se fa o le mari ai mau mai o lunga la va la o le fa la fa saina o le polinga la na man tu fa se ve man fa fonga le tu o le malo si o la kanga le isa ele tu tu sa le malo si le tamo fa inge sis kanga fe tala fa tai o lo no vinga ese ele fa pe mai isu ngan do se fu malo lo ina kanga ka umai la lusu kausanga ia e fia se furu kilo kalamba fa ka mo singa se fa fengo singa rili de ese tangata o lo no winga ese fu la ngona ia ese la ngona ese ia so ringa tu la fo no ma vainga la to te fatino ina ile taimile o lo no winga o le foto anga la via tato te du fai o ye se vainga fa peolo tu puto no to ainga mo o ye ni fana ai fa ngam ki se me ka alo ai alo ma sa so longo bota una vini tanga lunga le lua o ye se vainga o em salomi ai lo tanga fia ila to nei ia foala au fa saina mana tu sa ve ma fa fonga le tu o le kele yo le lamati o le soifu o le tu e mai se ainga ia ila to le o fa ngaina le foala fa saina wa tele fa fita uli ma me yo lo tutupu ke ia pe ia la kimu ia lungo la pa ele lo pulo fa wo mai kanga kangile ma wo mai le ula le ona o ile tu langa wala mati ele soifu o le ainga o le tele le ainga o vaenga ia e te tauna sila ma mau ia ma tu mo tato ainga ye lo suma salonga o i se vaenga fa pe o fa la fa saina
o tupi te sila fia le ka kaunga bakua e ola fa fenga fai mai o sfuvan ma kausanga le fenga lunga alua ku marka ilua fe vai eso wa ta tau na fai se fufuang vili le matanga lunga le mo se to manga o ngi su malia ia te oe le kupele alua ku marka magiki awa e le taimi e ngaka i le vaenga lea mai e unu sfa i alo la polo mo tel matanga lunga le ia ole fa no ranga foi descape pi fe le ufa le ango i matu ono le malo si o le tupi i le au ngā te le la tau kong iei pini fai wha alawe la me o le whautonga lawa iei matu a wakako ki kilo le tu a tātou tino i le ami o tonu ma vaenga te tau na whaatino ina e alo ma whanau sa ili ei se le ni e le lewa le tu la fo mai le ngata fo i lai le na mana tu o whanau nei o lo tu ui e tangata o suppliers ia leo fa inga lea mana mamafa leo o pautra ma whalau whasaina e o e whaatau mato e o fo i mai ma ave tupe o le tangata le ale o le na foi o tele na ave i mātua ai wole o mai la le taimi e tau in tongi le mea le na o sioki le mea o le ngana nana whamakana o le o mai lope i ala ki mua isa nungor kako whani e o fo i e tātou i au ka mana tua o le lua masine por to masin te lua lena i fa la vien te fang na i tangata i fali e ai la to getting a feel ka makila lo fali e ono a fia il sanga le mu mal so fu alo mfana ia mi se te mantina matu ia benga e ka e yer kanga ka le dunga i o ia le ia vainga umane pasi mai la lo vainga lo la to fata wina makufa e mua la au la le lo ideo fa va di solo mfa ka ku ya e la ki mango fongo ka ka le makali langa seling ya le wa afia o tu la fon ia po wa afia fo o i vanga pe on tata o ko le li wa ku ya kengi fo le po ila to no fa la fa sainga ma kalonga fo si le masole me nga i ko mo si tu pele u si ya te le yo la afia ai tati tele i to fo i me fa ile ta por kalame ya sa fia ngai le tata o tunu u ya malana fainga filifilingo le fainga pa no tele ya ti le swinga wo o yai a le sau tau tilo masau matau le tibile na tale o mai fa le por kalame o vesi le tata o tunu le fanga solonga o le whainga palota. Your own personal view. Ia, mana tua e o swinga le lei. So se swinga le vai e le lei. E mana tua foi. Le ase se senga o le whainga palota le tato o tunu i Samoa. Ma le whainga palota e di usile le vai. O le winga la whamtalanga. O le vaenga e tu wale mtanga le winga leo leo. O whea la vale malo e Madila. E whai ala e kisi le pāki o ke manga o ina i tula e mai whai le malo. Peitai. O le nkula e me le malo. Po ile vale malo, po le malo na o e kisi ai, po le malo o ke le e kisi ai. Ia whai ala o tiutea, e usta ia tu la fono masa malango lango le malo fo. O le vaenga ia le o le whatino ino ngalo ngamtanga lo ngalo ni sila. O la vai titi la pa wale whanu nonga sa ke mire o tato whainga palota. O na o le sau o le tunu, pen kakalango ai. La vai titi lo i wasa umaka maka le whainga paloka. After i fo ia tō fioga sa tu le fo i le fo i vai aso fo i le whataratan no ina fo i le tato palota. E file mua le tunu. E sele la titilo ye ma na ia kama mo e sui o se swinga ele lei pe a fai ele lei la to fatino ina ma sui en malo e se ta wol vanga ma tu fo ele ma fai ka ko family do uma la tu monia o lo pu monina ka ko kilo ya sila a ku le pa o fai tio to tele a ku le national o le mea e kasi ai o le me pito silin tau e tau la i el titilo la tunu o le fea o pati po whainga malo e pingi fiki e le tunu ato o wani i wha pito manu i atasi fu le wha manu yanga e le wha pia a whai o kou sui dea o le sui o le chapi alu kurfas ma kele la ia leo me aveidea i la tonu palo kalfas e ero tunu ngai le tupu se vainga fa pena a vainga na tonu tintilo le tunu e se le ta u vainga le o malo fa kem krasi fu e se le
O ki ngō hae whaongata o ia te tau. Te le ava nom whaamanuianga la mō le tunu. Pawale o la u whautuanga le tunu o lo vai e pē i rungo le tātou penga te whailangi o nisi fo i o ngana o lo whaonga ina. Pule o e Samoa ai o ngā wakua i o tawhau se ase whautuanga i a tātou tilo i upolo o tātou talafo i rungo le tātou penga te whailangi. Manatua. O le kaimia e ke whamata uina i se tasiri o penga te whailangi. So se wā e ngā lava. Po le whainga pāloka, po le whainga pāki. E iai laua i a te tau. E mawhai o na ave ai sau lipoti, ma sau whai tiunga, ma sau complain, i le matanga luenga leo leo. Ia whaia ni mōrianga ia i lātou. O lo whaia le whaamata ui a te oi malu wainga. E se le tāu o le wainga le ia si la whia e le tunu. Le tāu o le whaonga ina o laua i a te tau. Manga ia le wainga whaile le whaonga ina le tunu. Freedom of speech po laua i a te tau e whaahali e iu langona. Ai o la ki whaafea i la se kasi. Wa e se le tāu o le wainga na e se le whaahali iu langona. E se lo tō whaamata uhu le se tasi. E tāua la le si la fia le o tātou tunu o le se ngā vaine. Mana tua fo. E o fi mana vainga fo le o tau whaaleanga. Po defamation. E te le o la fia. Ia si la fia le tātou o tunu le se senga. A whaia ke kalangoa i se mata upu. Ia e mauti noa le le. E sao. E sao. E ia whaamaumau. E ma whaamaumau. Ia i le ia whaamaumau. O le vainga pito si ia vevesi mai raka o kele. La kia. La kia la kumau whaamaumau. Mai o le vainga fo le second hand information le te len tau tala no tātou. Ia sei. O le whainka ia na. O le whaamauni. Mai whaiwhaingi e ra. Se pidi. Se mai an menen ka kanango i langa le ua whisiringi au e whape mai pidi aso ni au kala ula. O ki ako ka ua le vāle. Ia watu fo wha malo i tai o le atunu. Le sunga tu le papa pe fo i le cha pipi malani fo i pati whape fo i e le fionga le sa apem tamai tai pan mia. Le fionga le sa whapito malani fo i pati. E o whamonianga fo i mo ngalo whama i le fionga le laule le malito. Ia le wabeni ma pale mia whiwhiri o tātou malo. Ia mako ula vai e tono mtanga luengana lo. Po whea la vai angi ere makanki. Ia no. O ina fo i o mtanga luengana lo e sapo. Pe fo i o ni sila ia. Mana tuora vai ngale e tauna sine fia le turu. E le mwhenga pule a kore malo ngi sila. Male o ngi sila fufanga mtanga luengana lo i Samoa. Male malo Samoa. Nā dira. Se i vanga nā. Ua mai alo ia se tālo sanga. E ta wala mai i vaenga alo ia whaavao malo. Ia mawhasota inga ia. Sauli. E mwhai ei o nā a watu e le whape nofu am. I le whea ia i tūranga nā i le marasi anga wha jurisdiction. E me se amut vaenga fuilele. Se mwhai anga e sa ua se e whai se wakula. Susu e ngore mea. Le mwhai e iai vaenga e te tauna whamali e iai a wala. E whai e whitu na inga a mano e lua. I nei mo se sosan pear vanga fo le chokon lingo mtanga nuinga le o ke le yor fa ka milonga o le abai yor manaonga o te sangan malo Samoa kalangoa ngi sila le vaku ka dir malo le ana i wana ma wole avano anga mako wo vuila e o ilalo e o ilalo lang e sta ilalo tu la fono Samoa artato malo e se ta o le vanga le ai faftai le tu o le ua morfenga palo ia la ka le kalangoa e famsinonga mai si mai ai faftai le se soifu ma le fo sina fa manonia fo le fa pe pungi misa pungi ani vanga ai faftai le tolo mo pe le tunu film o le si vaga sirio na taualanga le ua fe lau saunanga le matau pule o le haia tatau. I le tula fono, o lo whapea mai, not every right is an absolute right. A wai ei tua oi o mea nei o haia tatau. Whaonga lavala wa haia tatau, ai e o tulo i le tua oi wa e solia ai fo i le haia tatau o le istanga, tona i lo lea. O le nā la ua e soli le tula fono. Ia, o le... E se whaingo fie, wa tēnen tātara noa i whaunga inga, ma whaiteita inga fui o le vanga leo e tau. E iei lau wai a te tau. A iei fo i pāpui pui o lau wai haka. Mai le whapera a watu ale i a tau leona e so ngā alu ale i whaale ka pasa ale lungo siaka kōmea. O se tala whaiteita.
E iai lea ia te tau i te au lalo mawaenga la vai lalo tu la fono pion tatala noa inisi o taimi. O te whai ei se ngai o ingana ia pui pui ei lu saonga le mu, mali saonga le mu o le lau tele. O la o ia kakaurunga. Ai o le taimi o te la asi ai fu le lea ia kau o whai si ova ku fu le le mamafa o lo wha ngai na o se ngai o inga fu le kao fia te ngatalia. Ia ongo la vela vea rula ia leo au lea. Ile tu la fono. Me la fast mo vaenga fast fono le van. O le tu la fono. Crimes Act. Crimes Act. Ye o tu la fono so ringa tu la fono. A Faiva se la uno sumaltas. E a mai ia kia u se vaenga e pui pui ia tu la fono. Pe a u fa nga ina se nga yoinga. E pui pui ia lu saunga le mu, mar saunga le mu o nisi o di kaimine o ke ia self defense. Fai mai lo le vaenga o no sfuma le lua o tu la fono o soni ngā tu la fono a Faiva se la uno sumaltas pita. E iai vaenga e lave lavea ia uli tu la fono. Pe a o whaia se ngā yoinga, o whaisi access, o ovatu. Kala whakai ka. Sopo le tua oi o le vālana. Fui ladia, o waku, lokal tangata le inga ia pui pui ai, le a whainga oe mau i se sori kula fongo wherkangaka lea. Loka lima le tato handcuffs, loka i kua lima. Ua leo koe sori kula fongo e wherkangaka lea. Au kango loko e tuki tangata le tu lolo whafonga le kung. Lava la vea i loa la ulwhaonga inga le ia kaushe lo whaonga. O vaengi i tau tintilo i le tunu. E mo i whapea kako. Wala kere ala vango le e iei asi ka mai lenga fo i le kako kere fine line. E iei e le ese nga e ono lava la vea i oere tu la fono. Ma vaenga i ono pui pui i oere tu la fono. E foi le si vaenga tau lava au tai i whainga pano tau hai. O pulenga fo ia malo wale alu fatasia e mai le sailinga ma le filifilinga fo i ai tu malo pulenga fa tu malo local city councils and local boards ya au le yo o le national general election ai ile ngalue ai o se li malu o le malo o stangata fa ngalwenga these are public servants e o mai pulenga mo to sui atu pulenga ai o le tiute o tātou e ngā lulue mō tangata lautele malmanui o tangata lautele public service e te tau pea o na tātou mulmuli tai i le pulenga fau the government of today sa o le pea whenu tau ule temu o sola pe fia ia pāti po whainga malo ese sui mai lea kaimi ma lea kaimi e tu mau almtanga luenga leo leo mai la tolo whainga luenga le malo i le ngā ruenga ma le whaatino ina o lo lato tiute i le sa o male ami o tōne te tawai. O le maali e o lo whai kaua ku fu le ia ne i te ua tōna fu le se fina ngā lo setas. O le maali e o lo whai kaua ku isi fu le aku isi malo malo ingo i al malo le uku mai. O la ua whaukuanga, ingo wha mawai. E fōringa mai ei ua le eise vaenga fu le o there's no professionalism e te tau ona e malia lo ko fai unga wai o fm ko yo de fia yai ya de maro lenga lu e le maro se fa ma vai e ola we foi le fo ko ngai i usa ma tu fa fina mtanga no odi ai le fia como singa lesa o ka unga e kilo pola si singa luenga o mai le te tau e fenga luenga i pe o i e tu tupu e nisi o fa fita uli male fa maoni e le fa tino ino ngā luenga dila o ngā wa personal o langona. O langona fu le na o ela vai wharitangata. O le ua e whai e lau whai ngau le fia ai ai lava vai e whautanga mai te tona via mtanga luenga lelo. O ai lava le malo e tūlai mai. O le malo ngā e ave uma i ai le lango ave uma i whaatutuanga mtanga luenga lelo. Ina i whaatino la tu tute malea. Mali saunga le mu, mali wha maoni. E vea whanana i tūla. Ia e watu e fuini mo ngā lofo fo ia ma wha maori se e tui uso matu whawhine ma te maari o la tunu uleolo ia kako paloko le local boards. E se tau o le vaenga lea ia you know le ua makanga laka mo la o whautuanga la vere tātua tunu. E le ma whainga kukua kako sui. Ia e le paloka. E le ma whai o na maumoni sui inga fau. Pea e le paloka. Ia e le oto
Po male nisi o alo ma tama whana ua le atunu ia po o nisi fo o tamari o le atunu e pali e usala ia Lorenzo e au tanga vai orto tele i la tu le lo tamu e ia tatu palota nei lo la vi fo tanga le atunu o i lango ia ia fo i le tu i tu fa moi o lo o ta pena tu ia o la va fa iunga ia o ngai mari fa ia ka ko sau la vai o fina ngalo le tu la mai ia tau ina la tunu ia ave fo i lango ia o vaenga ia pau kai le i Samoa kai le i se tunu on kanga mo ngana fa ia le ngusila e alu la vai so la se fenga malo e tu le mai e alu la vai e lango ma fa atino pe te mal fa mount mai ale whainga whiliwhilinga upper huts ila loi Wellington ma o tu lai mai ai se teimi mua le nei le tala wha suropito ua tu lai mai ai se urua i Samoa ma stangata Pasifika ma ua vea ole pule nuu o Wellington le sunga ya toluono Ken Laban o le tuangane foi leo le Winnie Lumen vau Winnie Laban le matua le ainga sale patu. E le sa mua. Ai ngai mi Olen Brown. Ia. Sa ora ta wa le to. Ko inga yo pa. Ia le vinga. Ia male sunga fa ngal mal manna vo le sa va ia le fale whainga luenga le I onehanga. Ia, kamo habits. Habits. Ia, we vai tai. O langa ia ngai e ka me kio kako I kumaro. Honorary Samoans. Ia, e watu fui whamaro. Ia, wai lo fo I o le sina vanga pito si tau o le oe tau le vanga le Samoa mumua. O le vai aso nei ma le vai aso le vai atu nei le sa whai e te le whau ngā university. Mandila. Ia, wale upumonia o I eilo ai. O le Samoa vai la. O le sa idi malo lum whana o le tunu. Ia, me se fo I le o tamari o le tunu. Whaftai le tu o le ua, whae ina fo ia tuluono I le fo ia tulanga. Ia, evia fo I le nei tula e watu wha malo. I alo ma whana u le ana whauina mai I le universite. Ia, le tali I o se uso. Ia, le li ia Tristan. Pe telo asui. Ia, whaftai ta wifi. Me me se e renga teile. O alo ma whana uma le atunu. Ma le Pasifika. E o fo I ta mahamati nā mātatu o whau fo. Madia. E se le tā uora vaenga le e mau o le avanoa. Whaatino le vaenga a wale anga ilu mo lo o langa tamu whai I le ngata I ngā ruenga. Awa o onga fo. Ia wale upumungia o lo o maunga avanoa e tele ne ni atunu. Ai kau le ngisi lato te whaunga ina. Whaftai fo I mātua. Ia to whanga ono asui. Ia matausi fo I atu tongi. Ia whape fo I pai ainga lua. I le lango ina o le whanau. Ia wai o le upumonia. I le whaingo fie. Ke loa ai anga whaingo fie o kako universike uma. Ai le ngata lai le da. E lau whionga le li sa tini. E o wai le oti e te le ngalo ia te oe le aso na wala au le professor po le chancellor I lau ingoa. La e sa wali atu e te ifo atu matango mai lau pulau. Ia, ma whaamanuia mai ina ua ua e male malo. E male malo, Faiva. E se le tau, o lau le titilo iai. O titilo foi lai palo, tai ala tato lo kupur. O fisko ke le walum whanau tala vau. So tele e whanau o le lusu mara whatau sanga. Lusu mara lima. Ia I dawa I kimi whape. Ai o ala mana mai whaere. Ka miki kimi whaise. Peita. O talungo o soifuanga le utato I ua watupu tele le mana. Ia, all the best. Ia, e mana tua. Po wa lava ke mi ko ke kula I mai ai. Tato ngā lulu e awan sa ngole mu o le lautili. E mai se lava ni se soli ngā tū la fono lo a whaina ai I no whanga lo tato no fwai. O le si le vanga pito si le ntau. Madi. Ia, le tāu o le nā. O le saunoanga fo le li satini. Mai le soli tū la fono. Se o I le o langa o a wina. O le si vanga tāua te le e tatangi pelo mafofau. Na e sauno I le ses. I mātua. Ia alofangia. Tautua nā. I le puipuinga leo le soifua e o le tupulanga televau. Ia tau fiofia I le soli tū la fono I tau sanga ma ale nei. E mātutua ane. Ua whaima
ma loka fo i leo le fai tutoa e le ma fai ai ona progress ona o lai ai ia tulanga i o soli tulafono ma morianga a o talavou. O talavou, e sere tā ua. Te leo alo ma whanau o le tunu o le olo o na fia apalai na matanga luenga leo leo. Peita ia newa iei vaenga ua punitia e lo lātou tau mawhai. Mandi alo. Ono nisi o sori ngā tulafono sao lātou whaia o talavou. Misela vapea o nisi o sori ngā tulafono onga vuilele. Wa vea ma vaenga e ono molia i le tulafono. Ia ku ua i vuilele ka ko waki vuilele le vae po ala ma vaenga. E sele tā ua mātua o le tamu whaina i efsosoa ni il se fu mo o le whanau. Ka vena i whautuanga fu ia misela o wana i sori tulafono au laiti. Lua. O vai ala van tanga luenga lelo i lato fulele o mai fulele apalai na i fele o tele o tato no nga tupelo o faia i alo mafana suman var ko sanga a saman nga ku pe ko lus fuafi faia si tele o vai ngale wa avia fu la ma vai nga pe u ka musu o le tele o nisio company lato ti fa fainga luenga ina i lato o no wa ye le polling e no o le vanga for corruption na por fa la tua wala fa edelia ai sea awa sa ko kongilela ai kele me fai ma o le fieto ngi tatolo o vaenga i talsanga i matua le vai e so soni el fana o le sia ta fautuanga fu le matua ngatalo manao i le mewa ma fai e tamaiti ia po fe la vo tam fai ngal fana ia maria fenolo fininga o le sia vaenga le o tu poi fana blavi mo o ina pule whana o i lato soifua. Mo o ina o isa wanga i tonu ainga. Wa au mai le li pokira ka magiki au mai ia fulele tali ona suenga. Wa whale kong. O no oile ai taimi ua so ona lafo ni si o whamatalanga. Ua wha oli mai ia mātua i le whanau. Le mau kongulo na mafoforo ka magiki. Lua la mei o le whasanga mero whalfuso anga maku. Lua. Ia o le pule soifua pe fai nisi o vaenga i le tu sai ma tu la fon ma o le la tu soifua mana matiri sango le mo ia la fa fenga como so nga facile ka makiki o la pasi mo i ki i miski ele ia lu sea nga le la facile como ia na pe fara ta futu ia ko el ple ma po le ufango mo ia kali ngo fo facile e ku dia ko era ku so ko mo ko la ngatalo mana le malosi o matali e lo finangalo le malosi o il tamfenga le fana o le skama ki kele le pengi e le talonga o le skama ki kele le pengi le kalonga e le ia el fenga luenga vo le fatino e te tauna avele avano le fana o tala no fa yo fa merkami ki malie o wa fu o le faiera se vanga wa fa sauru wa kali fu le sfur fácil me wa o le faila un fa so ko do wa ka ma Facebook wa ka un Facebook fa la sul di baka sa gale wa ta wona bilise so so ni le fa tan dom ta kwa ya na ma no va ta wo te le fo si le masole me ma le si voi me a o te ngofo fa tu sala fa na wi fa na o istangata Fama ia ma upu lai la lafo. Tu sala lewa abuse. Ia o tala wala lafo. Vai o kou whanga ua pai mala whaila le whapema. Ki ngā yo le no kou. Koro ka mai kiki wha. Mai kiki. Whakuskusa mea whanga uanga. O le si rea vaenga e ta una si la fia le atunu. O whaafitau ni te tonu o tātou ainga. Okay, le kukusa whaafika uri o la ingere tātou whātou sa ia alam whāna. E kere ro pe si de kur whare kongo me o lo tutupu tonu o la ainga. Ne lo tonu o lo ainga. E tā ua fu ior vaenga na wari si de vaenga o lo tupu o ile ia vevesi whale tongu ile ma foforka magiki o le ola whātustusa. Whākusa. Ma la kulor ka magiki dea. Whaingo fie ia o na ulu i tonu o kengi. Whaingo fie ia o na whaamatana whai usori ngā tū la whono e mai ere kupi. Wala ala a ki loku i o lai mō marka wale fō i o a rea ngā le whai le whānau wa le wanko whainga runga le sa kwa wale māngi. E ono o lai tūlanga i usori ngā tū la whono.
Pea kulu o me ka miki ka bale fo. Ka o kupe e ke ai muri foko so fa ye leo ke le nat fa fika. Ono e fe mi ka mi ka ro fo si ko ma fi ke se me ngoi. Or vanga nei ton fa che tato. O le si vanga pi si din taua I de nei vai taimi. Ia si la fia el tato watunu. Le ese sengo vanga nei e luo obstruction. Ma le resisting. Fa Britania. O lu fa la vilave. I le fatino ino ngā luenga mtanga luenga leo leo. Mo lu ke area. O e lua vanga ese. Aisea, ono lo fa yesko ke le tato watunu. Wolo ka ina mtanga luenga leo leo. I le solina o tulafono nei e lua. Ai va fe pe a fala vela. E te ele si ai fala vela ve tu e lo mo. E ko so umaya. E ko so umaya. O le winga le la fam talanga. O le winga la fam talanga. Ia la si fa mama mala kiki. O lo keke. O le fai atu lea o le matanga luenga ia te o e savea. Ia o le ua lokaina o ila neila lo. Fai tau mo mai la ua ia tau. Fai kau wakula ua ia te tau. Ioi. E umalona fai aku vaenga ia o ta watu o le ua loka ila lor tulafono. Fai tau lo ia se tau wha peaku lo leo. Ia. O la aku waku ia ka ko vaenga fule le loka iuri mai kua. Ma tango tu lo leo fule kau kai me. E ia. E oso e lo fule me kau kike e se mai tu le ia. O vaenga ngai ka or kike. Resisting. Fiwara leo leo kau kuorim. Ngai ke fia malo. Ngai ke fiki. Ngai ke fiki. E iai ila lo le tulafono. Le malo si anga al mtanga luenga leo leo. E fai e se ngai uinga. Inga ia tulau. Le whawhaingo fia. Mi milo e lo li mai se vaenga ina i e ustai. Ma whaatino e le whaingo na ngā ruenga. O le vaenga lea. O le vaenga tolus fumareiva. O tulafono soli ngā tulafono. Hefsela uono sumatasi. Section 39. E whaatino e mtanga luenga leo penga ngau lo li ma whaapi o fwile lo li ma pola ala se vaenga. Ina ia mawhai o na whaatino lea. Le loka ina leo o le resist. E mawhai voila. A whaapi o lenga loka o ringoi. E mawhai voila nga wha popo koe malisi morianga. O lo te elea ilea. Ile mtanga luenga leo ele whainga leo lato tiute. Kala ngolo la ile vaenga lo obstruct. Po o le whaala vilame. O au lea kam whai e loka oi. Ai oso mai se umangu kau ngai e se au whaala vilame. Koso koe ma se umangu ia. E ma whai la lo le tūlafono. O na loka oi. Ai sea. O nolo e whaala vilame le whaatino ino. E te whai atu a se umangu. Put your hands behind. La look, I may say among ku ouli mai ku. Ai fai mai foi longa fia. Ona tua e vai ngare a fai lo kanga kaka so kaka ki afa. So aku yo. O le afenga no a fai ai ai. Ma fai do le ai e que ko saudua. Loka lo e lo fa na vela fia. Po on me que por aí o sei que eu sou muito com você. Se vou ver do mal se anga ve. E mi milo lima. Ko nga ko le. Ko fuki maru. Ona tua la o vai nga yedua. Le lo tene na lave la ve ai na tunu o nga yo kun kanga nga lo ai o mai tamam tina ka fu le ingo ia fala vele ua lo fala kam ai ko so fa kasi ko malako o le fa tuanga i tatu tunu tu ulu matanga ruenga e fa atino la tu tiuti i le taimile a fai e fa sea la ye ku la fongo e fai lo fa sea o la ye penga ta fai lang e fai lo fa sea e ye tu la fongo vai sa lo ia e ave sa fai tio ko ke finga ulia il famsino Police Complaints Authority. Porque ela foi mais solo ia. Ai o vaenga e pito sili ona sile tata utunu uma ia mala mai. Ele ke o tunu tanga lunga lo fale polo moto polo lo. E ele mafua ai sea ua ia le stula fono ua solina e la pe ua masalumia fo. Masalumia. A faiana sa uma masalumia ngale. Ele e mo muri foi mama ko ka kana mtanga no ngano do ai le fa pela ama yen kanga no ngano do ai o so me fa sasa e ona fa fela on fa tino ngano mtanga no ngano do a fa ye ke si la ku
o ye se vaenga o faisi over fu ile leo ngai o inga mtanga lo ngale lo usonga ku ilo walo ale ki ye a vero fa sia o le tele yo le vaenga le wa Femi wei ka mo ia leo nga uma foi da ia ne ko fa ko si maria fo do o vaenga ye lu ia mal namba le ile atu a mi se lava pe a tun tanga lu ngale le fa tinu ngale lu ngai si wa ma soifu ai fa la vela me ara ai kam fa ai la u ia fo tu anga fa mo le tu tanga lu ngale le se e fa tinu la tu te mo o nga faile o se koukala. File mu yol mta upule. Ai afe ya kum kanga lue ngale leo. Ai o sok mo e wha aravelawe mea kaunga kaupule i se leo leo. Ia, e koso wha kasila o ruai o se la. Koso wha kasila o maloko ma. Kino wako i o msio ki ngai o o vaenga i e te tau ona no fasila fie e tātou tunu. Ina i e pui pui mei lātou. Ia, mai le mōri e tūlafon. Ai o le tau nuu o tu fo ila leo i le fale au la i le ta mama le tinai malama lama. A lela o me su e mai le tali. Ya o le fai atu lola o le to ina malama lama. Sau. Ya. So ni halwe ngale leo. Ma leo. Se fai pola le mele o fai. Ya ona so ni ina ia fa faingo fia ngale ma ia la fola watu e leo i matua. Ia iaile la tu fa tu tuanga ele mata upu le o la to mo le mai tamba pa fa le iso na fianga le mata upu. Se ta o van. O le si vainga. O mata tu te vavi. O ngile ku e se mata upu sa o fa ia. Fa mai ma ku o la kama e uskai. E le lo matu. I ku aku. E uskai il fane. Kwa mangua. Kwa i yonga. Ele i lo e matu. O le vainga le na matu lo. Lo to sanga i tatu tunu. Tu mai le matanga nwenga leo. Fa tinu na tu tuti. Wala nga ye vainga pui pui ele ya tata wolo walo position lo vainga. Mai lo mako fa i lo aku. O mafuang. Ele mfeng mako fa i lo aku. Se ia vanga na we se fatananga mai ila to lo se tia kwa failinga ma ko fai kelo kemi ele mfai aisia privacy act ele ma fai ona ma to fai o ma ko me pika ko lo ka di wango le hai e te tau il matanga lu ngale le ona pui vai ngai wala nga ye fu le ya tau ila to ni le to na fai lo yo la to wai mandila malo va tai o le ta taimi ai o le ta ua ia male mali o mata upu ta te talanoa fa so e fa tanga la fonga ai o le ta ua le na ia pu moa ele atunu le ta ua tele o oe mo le tula fono ole a fianga o tato fa nau i se tausanga ma ale o televau ia ma ve ma wala puniti ai lo la to wa ngai luma maisi ngaluenga maisi fola ma walunga ole soi fuanga me nga le o i se umang Kapkala kikole. Ja, ai la foto lo. Ja, va tailo fiunga se member tato por kalamera ni tu la le fiafi. Fa te samo le fa no ina fo yo to la mo to mota. Ya war tato por kalamera la unga la vai tato por kalamera ya o le fa ilo le. Oni si va en no so sani mtanga longo pulino tato atunu I vai ngolo tupu yo walu so ngale mu ne fiafi ya fa muni atu ya lo ni foi fata va ai ni si foi le tunu lo sa ni atu mo fa nga malanga ya tunu I fa foi tu foi ya tu ainga le sa o mai ni si fa la ve tu fino le tama ya ku so winterstein le ma wor so fa le ma to fe lai fa muni le tu to tali watu la sa so to fe le tu tali watu sini australia fe lai ma ainga ia manuel fainga malanga ia mo perfile mo le tua família le tua I se mato kalisia I stama ki le kalisia sfitu fio fa lo mai ia paso o lava se a sofiku nei ke lope marane ia tunu mo se sapati fia se sapati manuia le lo famlanga le tu fa pe fo inisio tato kalisia sese na dio o ta pena to fo fo soundinga le sa ia fa manuia le tua mo se weekend fifia mo se weekend manuele lo fo le to tamaki third ia le walota lo isi to lum se fa na ia manuia ia sa pati fo le sa unia tu ia fa manuele to lo fon se via tai fa mangalo le tali la se vai ngo le o nanga o le to tamari la si sina mala fa fo
ia whaamangalo I poto la wara tau tai ia ai sisira natu whaatai sa mo I lo amana ia lo whatau waa whaatai mo tātou Paul Kalami tātou toi wheloa I le vai sa fau momo so I fume manui ia whaamalo le sau loi lau fionga li malu le malo lau sunga tuman vao siki a siu whaalongolongo mai fo le tātou o tunu tāpua I mai o tā ainga mo tātou tangata ia amatu le whaatai mo taimi o whaavanoa mai vai aso uma tau longolongo ai le mata upu oi mal tu la fono so se mea tātou te iai o loo fusia I le whau o malo le tu la fono le saunga le mu ia ma le pui pui o tātou tangata mai istangata ia ma pui pui fo istangata mai laua mio laua mio pa ai ia ma luia tele laua fionga e moise le ainga ia whapena fo I le kalesia ma le tapo inga o leo o ilo sapati tiu te mawhaiva alo whilima wale vai aso fau tātou I wheloa iai alofa tele mo lau fionga e whasoi fwai o mo nei ia Samoa usi mea whafonga o tātou tala Ale Radio Samoa mo le whasalawina mo le tei muli muli mai le Pasifika Australia New Zealand mai sia tunu o le laulangi o le tāpenanga ale sui o le Radio Samoa mai Sydney Australia Miriama po mare alana toa. Talofa malo le soifua usi mai le whaafonga I talafo o le Radio Samoa. O le sa vema presidente talwai o Brazil o Jair Bolsonaro wa whaamaonio na morianga o le tau mawhai I riu le palota le tunu I le lua whelua e ala lona tau mawhai e wha o le oti I le presidente whiriwhiria ina ia maua ia e ia le malosianga e pule ai le tunu. E tō whawha msino mai le tō rima na whengai mara mata upu le wha msino maulunga Brazil na palota ia whaamaonia morianga o Bolsonaro. Ua whai ai ma le whaai unga e whaasala I le whale pui pui le lua sa fitu tausanga ma le tolu masina. Ua whai roa I le CNN o le aso walu o Januari lua wherua tolu na osu whai ai le aulangolango a Bolsonaro whale o le malo whaaleanga ina me tō tino lautele na ua tau mwhai e abe whaamanosi le pūlenga o le tunu. Ua fitu sa tausanga o Bolsonaro ma ua whai roa le ripoti e ma whai lava o na whailai ana lo ia se apiri peita I a whai e le manuia e fōringa mai o le a nofo Bolsonaro le wharapui I le olanga atoa. Ua whaamalolo nei Britanielo na ampasa I Amerika o Peter Madison ona o sootanga I le mata upe whaatatau ia Jeffrey Epstein le whai mai ripoti ua whaapopo atu I mawhatianga o le pāremia o iei nei o Britannia o Keir Starmer. O Manderson sa whaalauroa I le Vaseneira na tusi o le birthday book e au fiei whaamtaranga me le whaamanatuina o le rima sa tausanga o Epstein I le lua whema le tolu na ia tā uai o iore uo mamaya le uo mariu. E uila ia whamaumonga wanginga e whaatau le ri ampasa peitai o loo tū pēr Starmer mo le ri ampasa ma ia whairoa I le pāremene lo nā tunu e tele no na whaatuatuanga o loo tū uina ia Manderson. O Epstein na ioi o na morianga e whaatau I ni ngā ioinga mātanga nā o fiai e se tonu masina na wharapui ai. I le aria e la o isi whaamtaranga whaopopo I le Vaseneira e whaatatau le sootanga o le ampasa ma Epstein ua whai ai roa ma le whai unga le ofisa o le wā I whafo Britannia e whaamalo lo mai e loa Manderson mai o na tōwhinga. Mai Amerika, ua poloka I le ofisa Amerika e whea ma mata upu tau le vani monimo po le Space Agency le NASA, Siti Seni o Saina e iai o lato visa tala whea ngai Amerika mai leo o atu I a lato facilities po o ofisa foi. O se ngai o inga ua whaasa ai I lato wia mai le ngā ruenga mai ia no fuanga e mai se o potu sue. Whai mai le BBC na pautanga ta saina ro o mawhai na whaafai ngā ruenga le NASA o I lato o lo ngā rue whaakon karate ma ta maitia o ngā lo o au fia I ni suenga po o research. Ua whai roa nei roa I lato wia wale to mawhai na wha o ngā pe access vaenga o au nanga le NASA na maasani o ngā rue ai I raso lima le masina nei. Ma wha maonia nei roa le NASA le tūlanga le ua whaatapula ai le avanoa e mawhai na wha o ngā ai I lato wia no fuanga le au nanga. O ia masaronga pe ona whaeroa le BBC ua atiri whaingata ai mō nisi tamaitia o ngā saina e meisa I lātou lo o ngā le whaasaya nisi ma le teknolosi o na maua visa e ulu whale ai I le malo tele.
Wa saunola President o Kiripati o tāneti maamau, e le whetau so ona whaatele Winston Peters o le mata upu i le ne mawhai no la whairoa i le amatanga o le tausanga nei. Wa whairoa le Beide New Zealand o maamau e le ngata o le President o Kiripati a o ia fwoi o le Minister o le vai whafo le atunu o lo iei nei o ia i honi ara i le whonutanga le Pacific Island Forum le lo iei whaatas fwoi marapare mio au stadia ma New Zealand. Le amatanga le tausanga na whaamaunia nei o Winston Peters i le Radio New Zealand o lo ilo i New Zealand le porkalame tono Kiripati le e wha aluai tupe a e le o maua se avanoa e whairoa iei mai la tolo ta ia au onanga. Le vasa nei rana mawaida avanoa maamau e whairoa iei marapare mio New Zealand au iei le whonutanga lea le forum mai na ua whasiringi a Luxon peo le a wha malolo le whasosoani tau tupe New Zealand ia Kiripati le whairoa le riparemia o lo ngā ruru ei sui o malo le i lea mata upu ma atonu fo i ono iei se avanoa Peters e whairoa iei ma maamau au iei New Yorker ai na ua whairoa i marapare mio Kiripati wa ia mana mai i le tūlanga o iei fo i le atu motu ma lu i tau o lo wheangai ma ona taitai. Tala mulumuli, wa amata i le sola whaitaunga o palota mo le whainga palota Bougainville whatoa mai atu. Whaamania mai le tūranga le whaarurunga o le ofisa palota Papua New Guinea, whaedoai o le whaatuai le whaitaunga o palota sa whaatuai le vasanei, o na ololonga sa awhiai le tunu i le sarua, whaapea fo i le stofi na watuai o na taunu wane pusa palota mai isi tu malo e 5. Whaelua e le komisina o whainga palota Desmond Sianai i le Radio New Zealand o le whaitaunga o palota o lo whaanga solo ma a mai o na tuina leo i unga whaamawina au le i o i le sarua lua o le masina nei lava. E sidia ma le lua sa rau tolu surui wa awhe tangata sa le stala mo le palota i tu malo Papua New Guinea le o lo lau alunga i lava le mata upu e whaatatau i le tūtu o tasi i mata upu e tala no i ei tangata i aso tai tasi. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i asfareile, manuia tere le whai unga le vai aso, whaasoi fuaia.
Ia le na alu ai pēr le solo kempalau le ngā pisi. Le taimi foi o le golden aliis. Le fionga a muli anga ia ma le vaenga le na vai tau. Le Tusi Tala Hotel with the golden aliis. Pure classic Samoan song. Le mawhai na ngalo ai. Ia re kāku vai kaimi foi o le manava maha ngā ilo le Tustala. O leo o whatasi mai, ia le tamai tai o ati, ia, mai le tātou whalata wale le Henderson Cars, pei o na masani i vai aso te tasi, ia, o leo o tāwalunga ai, tiutu ma Faiva le nei, fo i vai aso, whatalo whatu ati, ba lo le soi fōmanuia, ba lo fo le ngā lue, ia, ma le taimi wa whaavano mai. Ia malo soi fosalea, ia lange mafia tu elo whapenu whafoina, tapo kalame masani, ia, o lama whai uwhainga luenga le nei aso io do vai pele alu whamlanga le tua io a mere nai tue ta so ofisa do tau malu luma I ela fiafi. Ia, ono le vai atu atoe pa u mai fo iti munga o le fiafi. Ia, ai whaftai le tua le fo ua tāwalunga, ia le nei vai aso I ngā luenga matiu te sa whenga iai, ia whapena fo ia lau whionga le tamaitai. Ia saale le ia whaftai mea sili loa wa mai angaluenga le nei aso ia o loo wa pele lufo le tu ia tātou ia o le nei aso ia whaftai wa vili mai ia le whatoa umanei a le pisi o le malu fula tunu sa whapeo na ngā mai saingi ia lato konkarate ia o na isi fo ile sa o mai piki ala so sa vale ia mai whapeo fo inisi sa whapeo na ngā solo mai le nei aso ia palaini ala so Savale, ia ai mese lava nei te to a inga le samalo malise. Ia le safa pe ona fa tsumuli ai te to office le nei aso aso. Oh, malo, safa la sto se ia lei, o le manu malo, le taui. Ia le ale lo sonanga. Pena moa, le taui le safa ia le se ia nei. Le ai o le se ia nei te to a inga le malo male kosa Samoa. Ia le lei. Ia le sa fatumuri ai ia nei sa le tato office le nei so aso. To tele lava mi a inga de sa fate ona o mai a palaini ala su sa vale. Le fato ata ulu o mai ba so le sea. Ia le la sa o mai nei me a palaini ala su sa vale. Ia wa o siva inga de ia le o mai wa ia lava la so Aluenga po la so full time job. Ia o le la o pe o fa faingo fie ia faingo la so apalai. Ia malo whaftai le na fo I anga le reia wa o tātou tangata ia wa mata ngā so solo mai le quota scheme. Ia la se tulanga o iai ia le tātou maenga fo le whamalusi ai ia le application al tangata lo ola I le benefiti. Ia whasale sa vea tūlanga lewa ua ia ua tele ia o le whaila wasa toa tele nere ta toa inga ia benefiti ia o le alawa o lo mai maa au mai ia la so sangasa fo ile full time ia supporta la so application ia toa tele lava ua whaamaluia ina la so talasanga ia o le ala ua le sa o mai whai ala so sign up ia loa mau ala so sa avale ia na isi fo ia lo whapeo na whaatali pea ia si tali mai la to application ia ale timine ia o lo whapeo na ngalulue lave toa telo sa so au whainga luenga ia o le toa tele lava o lo whapeo na send mai lungo sa so website o po sa so Facebook page ia o nisi fo ia lo whapeo na wala au mai lungo sa so telefoni ia le alau ngalulu o lo whapeo ngalulu e sa so officer ia le tapuni ia le tu ia sa so officer le tu lai ono nei tafi ia ai o lo ia I pe ia na ia sa so officer le whapeo na so fie ngalulu ia pa ia na nei le tu la spuma sa Tali tu lai ono tapuni alo ia le tātou whalita bale lo toa I le fiafilei tā pena mo le aso atai au ia sa le tapuni le sa so officer le tu lai ono ia pato sala lava saya le tu lai iba ia tapuni lai le tu lai lima vavela una sapuni ta so officer le aso atai au ona tu ala sa ia malo whaftai ia nisi vaenga
masani o na nei pa u ya te au au lo e manatua. Ia ele i wha umaina le sa pokalami. Ia i wha iloa te pele malo la sunu o no le e vai e pele sulanga le so o tele na i so a ina le vala au mai e fia pala ini sa vale. Ia au lo i le sulanga fu ile le anga le ngopo le back credit. Ia na isi o lo fa pe o na cash o lo part time. Ia le lava le wha asoa. Ia o lo fa pe o na i le taso o le i le taso finance. O lo i lava le au nanga le au le si au nanga le taso company. O lo i lava le ma so finance. Ia so ani e mo e o lo le anga le ngopo le back credit. So e de o i la se me fa poleina ai le fia apala i savale. Paula le mea i su mai i le maso officer e fa sala noa le situation po sulanga foi o lo i le anga lo ingoa po le lava foi le income. Ia awale popole o lo i le maso finance. Ia le maso finance le e su soani ia mona i stanga sa fulu fatu le lava fa so pe le anga le ingoa. Ia, le whaatai, au baile tā telefoni bale tuatusi. Ia o le tato numero se fone vala au mai ai, o le o balu se lau, fititastasi. Ia pete su sa o mai fo i le maso officer nei, i le address o le tasi va fa Kevin District, ia i papa toi, ia pete i meri mai fo i lunga le maso Facebook page, ia nai alu le Henderson Cast, ia o te loa paulea nei vaenga o wata o le tapo kalami. Ia tato e filoa i fitai al tapo kalami masani. Ia, malo whafteitire lava mo le neiva yaso, ia ma le tāwhilo inga foi, ia ma le whaalau iloa, i le atunu, ia le tūlanga o loo iai le tautua a le Henderson Cars. Manuia tele Faiva o toe, manuia foi le foi atu i a inga, ia saunga le mu tāwhilo i le aso atai au, whasoi foi ia mo le temnei. Ia, whasoi fo savea, alo whatu manuia tele la fiasi. Ia, lo whatu foi, manuia ngā luenga. E nā, le tamaitai o ati mai le tātou whale tā vale, le Henderson Cars e te moa. I le tuatusi se lau Weavers Fulma le wha Cavendish Drive. Papatoetoe manukau, a leo le nā. Wala au iai, le lātou telefoni e le eise tongi. O walu se lau fitu tastasi. O walu se lau fitu tastasi. Fatalofa. I lunga le tātou api o fōlinga alofa atasi mai le to atele o tātou tangata. Ia e mense la fo i o tātou paanga masani o le sunga ia Bice P. Inosia Fatumiti from Palmdale, California. Ia le ngate leo le uso ia Iose Fatu Lawano, ia mao tātou a inga uma Samoa i Hamiltone. Ia le tua fine ia a inga e whao Samoa maleli o Gerard Masiala whanau. Ia, whapena fo le uso ia to oiva Slade mai nai toko roa. Le uso ia mai lata ma le fletua ma le nofa alo i toko roa lava. Ia, whapea fo i le uso ia siu ia ma le to tele o tau o tātou a inga. Alo o fosa, ma lo le soi fomundria, ia masiu tau a inga. Ia, whapena fo i le lo. E nei pia ma Hastings, alo i lea fine ia ana ia whapea fo i hana malana whanau i male a inga fo i olo o ngā nuru ai. Whatalo whapitoa i se o tua fine ia so alo whaiu ia whapea fo i le tofa po le fionga fo i a aloi makuisa ma le whanau i nai o tara ma lo leo sai fo i tiute mga alwenga lo whenga i ai ma o tau. Ole aso ana nafi, na tupu ai se whanau lave ma tau tia lava i nai le. I le pitonu o Oram West Valley. Alo o to tele lava fo i Samoa lo alana ma papa awai. I lea fo i vaenga o Salt Lake City, Utah. O se tasi o li i e swafai a Charles Kirk. Tolu sfulma le lua tau sanga le matua. Se li i fo i whaasala lau. E ilana polkalame ta o le Turning Point. Ma olana malanga ta amilo lea sa ye safatino whapeo o le America Comeback. Ia, ma o se li i talavau. E muri ai le te le fo i o tupulanga talavau. O ana fo i whaalinga mana o onga. E winga lea i a tau le tangata.
o le tūla whono whaavae o Amerika. Ma o stangata sa matua lango tele a Donald Trump malana vaenga. O le MAGA, po le Make America Great Again. Ai le tangata waleina la i le aso na nafi. A o whaia sana la unga fo i le toa tele. O le tupulanga e tau muli ai. E iai fo i le isia na polokala me sa o whaitau mamata matai. O stangata kirisiano, stangata e ata maitele, e talavou, e toa lua la na whanau. Ai, o na fo i mafo whaunga. Le ta ua le turning point. To prove me wrong. So se mata upu e o atu ai tangata e whi nau. Male fo i ali i whaasalau. E whaitau miliona tangata e mulmuli ai. Ai na matua lei loa he tangata pena whaafea ai po o ai a lea fo le mafuanga. Ua matua i fulu lele ai matu le fe o le tangata fasio tangata lena na whana ina mai se pulu whana matau tia. E fōlinga mai ai o le melea, base set up the assassination of the 32-year-old podcaster Charles Kirk. Yeah, o manatu e fui tangata, it's a political violent scene. Le mea o iei Amerika. Yeah, mai o malitimile nei. There is no political stability at all. Nei lewa atu fo i na maliu watu i se tasi fo i o alo o Samoa. Le sunga i a alo. Ya le fo ua tula i mai ia le fo i ngā i o inga whapea i le fo i alo. O le atunu o le malo tele. Ya, mātili ai lava. O na le mautonu tangata i le mafuanga o le tutupu mai o nei mea. Ia mana tua foi, o le teimile nei. O lo matua vesi le maota o konkalesi ma le maota o senate. O lo tamu whai ai ina ia au mai i tua, ia whaila uma e winga i le tangata lea o maliu le solitu la fono. O Jeffrey Epstein, o stangata sa wha uwo le lei male, ali Palestine o Amerika, Donald Trump. A o leo foi la iei stangata mana na o iau fiufi wha manu ngase whaila nei. O nolo o iai le afe ma afe o tama i ta i tala vou i lalo ane o le sifuru ono tausanga. Na masalomia na afia i ni whainga wha a inga wha soli tu la fono. Ma le tangata leo Jeffrey Epstein. O lea foi la e tau mawhau. Masalo o se ngai o inga. Na set up mai to tonu. O mawhau nga ia. Ina ia distract ai ma ave ese mai ai mawhau o tangata. Ile mata upu ia Jeffrey Epstein. Ma lea a fianga o le Palestine o le malo tele o Amerika. Ia. Ea lupe ia tātou suenga. Ia whapena foi ia le tūlanga. O anisi me muli mai. Ile suenga o le fasio tio lea foi ali i tustala. Po se li i whaasalau. Talavau. O lo ua whaua wina pēr i Samoa. O na whaita wina palota masalo aiwa uma i le soma o le whaalauwi loa i le asunga fua o lo mua. A o le i whaia le whaatautonga i le asolua. Au te loa ua tala whea ngai le nei. Ina ia nofo file mu fo i le tunu mai loa. A o le mea le vavai atinei. The trend and the pattern of the recounting of the 11 electorates or the 11 constituencies. Ele ai masa suinga tasi. O lo tū mau pēr. Pālota na manu malo ai ia le fast. I pālota na whaia i nai. Ia sui o le cha apipi. Ia le tā uala le nā. Le te le i o le vala i sini mai tasi le ama tā upu e tauna ave i eise teu teunga. Pea mai a le whaatautonga. Masa ili lo le komisi. Tangata whaapitoa e o mai e se ei le komiti lea. Lātou te toe silasila, ma whaasao, pe whaatontonu, teu, ave eini teuteunga, ave ese maini vaenga tuwai o iai. Ma o se tasi o mata aupu e te tau o na ave iai. A whai e se fulu pe lima ele se fulu palota e vai.
ua ngata ina ia I tū malo. Tā ofi ai male vaenga lea. Male whaalu taimi, whaalu tupe, whaalu malos. Ia ma avea ai, ma se a upenga, e whaatoso loloa ai, le whaitaunga po o le whaatinoina o le whaatautonga. Ioi. Se ilonga lava la e te oto le category lea po o le vaenga lea le mata upu, e na o le 5 I le 10, ia ni pālota tā te vā ai le tūtasi ma le tūlua. O po o le mua, o le malo ma le whaia ina, na o le tūlua. A le mele na iai, na vai atu o iai le tanga te tūtolu, ai manatu e mai e toi whaitaua na pālota. Pe tū whāfo I seisi tangata. La le na, e tā ua I tele, le toi tanga I masila. Ia, whapena fo I se komiti, po se komisi su e whapitoa la tau te toi tilo, I le vaenga lea o le teunga o tula whono whainga panota lua awhe luas as fulmaleiva. Le na, whaalu ima le kaimi a koa. Io, se manu o le so e whai ei le whaatautonga. Pēna le ai, le porokiki lea, e toi whaitau. Io, ina ia manino ai ina. Wawa e o I palota e whase lau whase fulma le tolu. Ale isi tu malo. Le mamao I sini o le vae malo ai, ia le sui o le fast. A le o mana oa e mai a whaitau. Hand count. Manually. Tasi ni la vaenga I tā ua tele. Ia a wale no fasila fia fo I le tātu tunu. Fatalo fatu asui, ia o lo o whaalongolongo mai nai puke kohe. Ia mataulunga tu e fole tātou por kalame mulmuli atu, ia alo whaanga ma whaamrianga I le sunga le li sātini. I malu o le malo, ia tūmunu mao siki asiu. Ia malona taimi fo o lo whaavanoa mai, I aso whawai le uma, I se whaapoponga o le tātou por kalame lea, o oe ma le tulafono, e tā ua tele. Aisea, ina ia puipuia oe ma uma I tātou uma, ma tu ule avanoa, ia li malu o le malo, e whaatino ai o lātou tiute. O le so foi o lesi, aso nei na whaanga solo ai le whaamsanonga o lo whaatino, I Samoa. Masalo la I le aso na nawhina, o misi la I le talinoanga le fionga ia lilo mai ava mai na vai ma le telenga ia seumanu. O le taimi lea na malo lo ai. Ai amata lo le talinoanga le fionga lilo mai ava ma seumanu le aso na nawhi. A le lana au mai, e a tātou talafou I vai whanua le tai au nei e tawalunga e le tautua fo ia le fionga le alori I angal mana. Au tanga vai a tūmun vau. A tipi au tanga vai a. Whamau le taimi lea. A o whaatino le moli mau a le tamaitai fo mai. Ia amitua na I Dr. Cecilia ala ilima. Na tua I lunga le o lo o molia. Ma fau ma savali mai le potu whaamasino numero wha o lo wala au ai le molianga. Ai anga I le potu whaamasino numero tasi. Ma fau ai. O le fasile le tula I mai. O whēna iai leo le teimi lea. A wasa ta tauna tutu waini leo I au tafa o le o lo o molia pe o lo tau sila lava I le tele o whale whaamsino I New Zealand nei. Lea na tula I fua ia ma sa vali ese atu. Ai le ini leo o iai. E tau fia ma whaanofo I lalo le tamaitai. O leo lo whangasolo tau manga o le whaamsinonga. O la ese ei le fionga le whaamsino. Whaatino le moli mau le te maitai fo mai. A o lea ua tū I lunga le ua molia. La mena le vave ai o na tāwhia. E ala na mafua la tala lea. Ona o te popole
I le saonga le mua o tangata uma o lo iai, I te tonu amata mai le whamasina se i o mai. I le au whatonu o lo ia, o li imata mai tai o fisa. O e fo i o lo o tāpuai o le au tu stala mai lato uma. O lo iai tonu o le potu whamasino le nei e tau na malu pui puia. E o lava la I le te mai tai o lo moria po o seisi e moria I so se whamasinonga I so se mataupu. O le mea lea te tau o na toi tanga I masilisila iai. Ia iai neri malu o le malo e tutu I au tafa. Ala se la ngona pe ana whapea walu atu lea te mai tai po o seisi ma se a upenga ea e le mai loa a ni ngā io inga whaasoli tu la fono e ono o ai ni manua I seisi e iai te tonu o le mauta lea. Ale mea tā wua lea wa utale noa tuai. Ina ia mawhai fo I ona fasosoni a tuai. Matu ua lalo atu. E le tātu matanga ruenga o leo leo. Ma le fionga le li komisina. Ina ia tanga I tutoa I ai. I lea fo I mata upu. Wā le hanga I luma, le lumanai. Ia wha pia fo I le tūlanga saunga le mua o tangata uma o loo iai tonu al whaamsinonga I so steimi. Lea lai vava ai atuai nei. O lea so luas funma le lima, o lea so to nai. A so luas funma le lima o le masino me, o le lua afe lua se fulu ma le wha. Lea nutula I mai ai le wha la venea. Ai o le tae au, lea na alu ele ta vale I tua I loto whanga. Ma wha matala I loa. Ma admit polo na winga o le tala lea. Ua I o e ina le mata upu o le whao lima fasio tangata. O le whao ngā ina o ni a upenga. E wha umai le soifua o le tamaitai Professor for mai, Professor Dr. Caroline Sivayana Cabot. O le tamaitai o Dr. Caroline Cabot e mai tutuila ua lata le fitsful wolo po fitsful valu tau sanga le matua o le soifua. Ma sa ta ua I le wha ngā ina o se sa malama se tama ianga ese po se tama inifi. Physical evidence lana e o mai le tae au le nei. A o wha ngā solo tau o le manga o le whaamasinonga le nei. O le matua paso o mai. Ia mawhauwhaunga o le whaamasino. Wali ofisa e o lava I lo ia. Le matua le I lo po fea o iai mea nei. O ai e visiringia? O ai na iai, ma te wina ia physical evidence nei as weapons, ai se a wale I lolo ai, o whea na tuu ai, o ai o na ia le matafa I o ina ia malu pui puia, ia mea whaitino nei e wha maunia o ni mōri mau wai, Oni a upenga na whao ngā e whao o ai leoti male maliu. Mamanua I le tino le te mai tai professor. So, you tell me. O to tolu fo le ofisa o le reo. Mo leva na tau na camera atoa. A matamai a I fafo se I o I tonu le hallway o I potu ta I tasi. A wā ole no whanga te tau na malutia ai tangata unga. Mai te tau fo I o na pui pui alo na saunga le mu. Mō le auwhainga luenga, ma so se tasi na te urufia, ma urufale I te tonu o le mauta. While all these cameras, CCTV footage, can be recorded and be replayed when evidences
are needed. Pamana mia ni whamau. Oi te ngata a lale teimi na savali ai. I pei whalale mea lana le watula i mai nei le maliu leo o le tangata lea na whapea na pule leo na soifua i tono o le whalpuipui i New York. Jeffrey Epstein na po e uma ai te ua mai ale e mai ale footage o le video recording sia e tasi le minute a tōlava wa TPS e le tangata o le minute a tōlava le nā le o to e sue maua a tō mai ai i la tōu na iai te tonu o le time frame lea ma le picture frame lea ma le mea le nā sa te tau fo i ona iai ni CCTV footage po o ni cameras i te tonu o le maota ma le fale o lo whaatino ai i a ngā ruenga ali malu o le malo. O lau tau mai tau atu awa o le ua iai ia fo ma i whaapitoa o le mawhauwhau po o psychiatrist le ua mai nei whaia tau mori mau o le mori mau e langolango ina le tua leo leo ma le mori mau fo ia le fo ma i e langolango ina ia le te ale te maitai o papali i si o figao. So there's a psychiatrist for the defense and also a psychiatrist for the prosecution. Ai la u tawa vai atu ia i le mea lea anga i ai le whinaunga. Awa o te tali tonu e o lava langa le wai lo wo til tangata. Le fo i e ui na ua toi te ia le tamaitai. Ai i lo polenga i le amatanga o le case le nei. O le na whape ai i le lo ia a le fionga i a papali i figiao. Le sunga iau nasa. Whape ele i manao le tamaitai e whaisa na monima. Peitai. Na wha malo sia lava ina i a whaia le monimau. Ma tustusia le morimau. Ma toe whai tau atu iai, ma toe whai tau mai, ma tusi ai, ma saini ai loa le male tamaitai. O lou tala tununga i le vava ai atu iai, mea ia ua umona tala no ina, ma lo te tono al whamsinonga. It almost sounds like the defense is trying to create a defense of insanity or present a defense of insanity. Lada wing o le nā mea. O le tui nātu o se tali te te o le tangata lea. Le ua moria nei. E wha le tonu lona mawhawhau mai nā te le i mālama lama i lana ngā o inga na whai uoti eile se tangata. Matematenga. Ai se tu upea se ianga i pea i le tūlanga o le whamsinonga. Ia, o lea uoto e tolopo le whamsinonga a wā ia le vai a sofau. Le si vaenga tā ua tele, ia lea lava ua whaalongolongo atua le o to yeisi si e whaalave lave i le malelenga e pei ona folosia mai i le tamahainga le fionga leo malu o le malo. Mai folinga mai la o le a whaawopea o na whaatino le whaatautonga o le a whaatino le na i le asolua o le vai asofau. Taua. De awa i toi whaalave se tasi e fuafuanga alualu mamao. Wa te tau na minoi le Parliamentary whaatino o na tiute. Aisea. A wafo i e wa umai le vai aso le nei le tolu se lau miliona. O le paketi na fuafua
na vavae e se mai ai le 2.5% o le tasi ma le 2 piliona. O le paketi sa iai ai ua le pasia le tala o le tupe. Na mafua i loa na whata ape le pale mene maangai ina ia ta pena mo le whainga panota le nei. Awa a le minoi ma whaia le whatautonga le vai asu lea. The government and the public service and also the essential services could be bankrupt and will not operate. Ta ua tele la le ngā yoinga lea ua whaatino nei. Whaftai lea malu le malo, whaftai lo nā mana ia. Ma vave na au maia se polo inga. Ano no inga. Ale whaia. Ele tōngia tangata whaingaruanga. Ele ai ni whau mai. Ele ai ni tausi soifua. Ele ai ni si e whaia mea ai. E tutu whai tangata maa ngā i ese. Ia la tō ngā ruanga. Ai ona o le Samoa o noto o lofa e mwhai ono sai ma wha pale pale. Ala a tu la ila ala wha whele soifua o te mamtina matua ma le whanau le tupulanga o e o lo o tā oto ona o le Faiva po naivi. Whaftai ua vave mai le aso ma le taimi e whaatino ai lea fuafanga. A whai o iei pēr i lau whanua ma ele o Aotearoa nei lau whionga le tamainga, lau whionga le au malu le malo ma lau masiofo. His Highness le whionga ia honourable. Tui ma le whano sua lau vi ia ma le whionga le masiofo e whamausili. Whata lo whatu, whawhelo i atu, maufo lo whatu le ataua savea i lau whionga le au malu le malo. Talo fo i o lo o tu maulu soifua lau le lei, soifua malolo ina i le ngata i lau whionga, ia whapena fo i le whionga le masiofo, ia ma o se teimi e toe fou wai e malanga i Samoa, a wā le whataunu uina ma le whatino ina o tiute, o Faiva mamalu, a wā le whatauto ina o suyu sofona uma, o le pāle mene malona pae inga lona sfulu ma le valu, talu o na tuto tasi le malo Samoa i le afi visalau wono sfulu ma le lua. O awha whatala ia e amai ma le mai le matangi whapea e ai sui o le HRPP o le ATTE, ma solo TTE e ala i lo lato le aua i atu e le whatautonga. Ia le bea le nā, e pule ai, ia le whaipule la tōwia, pe sau pe le sau, ai o le malilenga la ua au mai. E te tau o na tau au fia sui so whana uma. Po le lava la le excuse ma le alofanga po le musua. Po seisi tūlanga wha apolo kiki, wha upu whai, e mimilo ai pe wha atelengese ma wha atua iai ma wha tosu pēr le mata upu o le sauninga o le wha tautonga. O le mea le nā le tangata i e whai. Ai ei tua o patatua o me nei. O lo utali tonunga. O le teimi a e musuai se foi pule on le ai o se mafu anga te tau e ai. Tau, e te tau o le whaatauto o ia whaatasi ma isi sui foi pule uma o le mauta. A se al mea le a whaasala ese ai mamana o e ese le a soi fai eila na tautonga. Awa o le mea moni lama. Nana tau au fia o le Parliamentary, a e musua se tangata e le sau, e whaila na tautonga. Ai le aise mafua anga te tau. O le tangata le na e te tau o na sau no sa o lava iai. A le e na o le au le malo, ai whapena le whongfitalai o le pula o le mota. O le tektai o le mota. O ia fōi o le whaululunga o le Parliamentary. This is contempt of Parliament. Alare me whai. Tuli alu e toi whaila na whinga pānota lai titi. Ioi. A whai fōi la e le tō tasi, pe tō lua, pe tō tolu.
Ia pe to fa pe to lima. Po ai lava le whaino mera. E o e toi whaile whainga panota. A le toi pa u mai ai. E ai le me tūla i mai. E o ina te i ua taunu se whainu mera e lalo ane o le valu. Ona le alo ia lo leo se vaenga whai e ta ua o se pati alo ia i tutonu. O le mau ta whono ma le Parliamentary. Mo se whate ta inga. O lo alo ia le HRPP o na sifuru ma le whale numera. E le lātou te tai ma le sui te tai. Ua le toe alo ia i tono le mau ta whono ma le Parliamentary. Le fionga le sa whapito ma le to luo o whipule. A le sambo ua poto poto ua iai. Na o whafo atu o le Parliamentary. E alo ia maamana ia ai o le vaenga whai. A le Samoa ua poto poto. To oi tonu loi tono le mau ta whono. O nā whaingoa ina lea. Pē lawi loa. Ua nā o ni sui. Tutu tai totas. E whapena voi la le tātou ori e whai i le vaenga e to wha pe to toru ia o whai pule na tutu totasi ma sau mai i le whainga panota lo tele le tunu. They are also recognized as individual independent members of Parliament. Ia ele mawhai ele nā whai numera e to toru ma le to toru o fi me ia ma le lua se fulu. Oi ma le sefulu ma le wha e whauai a wāna o le lua sefulu ia tangata e mawai. E le tai tai o na lava e whai ai ia se vaenga wha upwhai. E hanga ia le malo. Ai pei fo i ua umau nau avantu i le teimi ua sola. E wha atu lava le malo ala uli, ale mali o toa e le whainu mera na e tolu sifuru ma le tas. O le ale winga le tana. E le mana o mia le to tolu. E le mana o mia foi le to wha o sui tu to tas. Ai ma whai o na mana o mia e whau ai le whainu mera o le lua vai tolu pe a whai o le a ngai. E sui ma teu teu se vaenga o le wha vai ta oto Samoa. O ala tala noanga e whai. E wheu tangai. Pe a whai o iai se mana onga. O lale mana onga, there is a need to change part of the Constitution. O lale me ta ura sa palai, o i la tau nei, o umana wheu tangai mana auli. A le mali o toa le fionga le tamaitai, a le fionga le li palamia, ma le sui palamia, ma lana kapeneta, e o mai whai numera nei, e la lango atu, ina ia atoa ai. Ia le lua vai tolu e sui ai se vaenga le whawai. Ai le whape au mai ia ni tofi minister, ia po alava nisi tofinga whapena, na pau tofinga i mawhai o na whaamatu mai e le a fionga le li paramia le sunga lauri le mali atoa. O ni tai fono i komiti wha Parliamentary. A wai te le fo i launi. Ma le lei wha amanuianga e maua e tai fono ia. O le tau ile nā, o le lalango mai i. That supply is there to meet the demand of the government of the day. E mani noai malama le tātou tunu i terminologies whai o malo and political terms within Parliament and government. Se tase le nei o mata upu, leo wato e la ngane, mai o te tonu foi. O se mea le lei e te tau o na wha wau e pe o na sao no le fionga le te maitai sao whapito. Sao no foi olo, sao no le fionga i le sa vea masui panemia le fionga ia tuala te vanga, poni fasio. E le ngate le na, o le a fionga ia valasi, ma le tō tele o i la tau o minsta le sa iai, pei fo i o le fionga i le sa te utupe,
po ole min stau tupe lau te muia a fōwa lese vai. Ole a matua I laki ma wha mnia ina le vaenga wha uwhai lea ua tula I mai nei le malo fau. Leanga e matua ma tautia le te le o tupe ia o lo o iai te tonu o le malo. A sisila lai le tasi tesi ma le lua piliona le nā. Ia, e le ngata le nā, o le ua lata lata le tolu tesi ma le 5 piliona o le GDP. O lona winga, e matua whaingo fie o na toi fo I mai la auli. Male kāpene ta fau, ma sui fau uma ia, ua filifili mai le atunu. E lava ma to toe le lato fasoa. Sao noanga lea le fionge alau te muia ina ua tu watu ia le fasidi. Lea ua le sao mai. Ia vea mamin stau tupe, ia ma sao mai le whainga palota. O sao noanga alau te muia. O le matua I le lei o le tāpenanga, a le fast a o lato whaatastasi I le whātau sanga ua tuanai, whaatustusa la I le whā se furu tau sanga ua tuanai. Le lei le ala ngā tupe, le lei le tātou foreign reserve, te le foreign reserve, ua sili e tu fo I le tasi tesi ma le 2 piliona. A o le tala fo I whaatau le tupe o lo o iai e tau le whaaso I le vai as fo, e tasi tesi ma le 2 sili atu le piliona. Tele ai talafu wa umana tutongi. Ma o lo o iai pea le wha moe moe e wha au wau ia ngā luenga lelei. Ila o wha longo atu la, ia lea fo I wala lango mai e le sapa, po fio me malana vaenga. Lea sa tu ma lo I le minority government. Wala tau lango mai I le whainga ma lo fau, a le fionga I le palemia fau. La auli le mali atoa malana kapeneta. Ina ia whaau wau le miliona ta la poloketi. Ai la tau te lalango fo I ai I le sii I lunga I le 2 miliona ta la. So there you go. Mala uvawa ai tu fo I ai. O te langona I le nganga whawtai. This is truly professional manner of handing over power. The peaceful transition of power from Fiume to Lauli ele Mali atoa. Mai te langona I fo I. Le nganga le lei, ma le whaatua tuanga le lei o le a wau e Lauli, malana kapeneta, malana whainga malo fau, ngā luenga le lei sa whatino. They all wished him well and wished him good luck. Well wishes for the new Prime Minister in waiting. Stala fia na ia te. Ai tātou mafu fau watu I le tele o tausanga. Ai maise lava fo I le lua feluas formaltas. Ia, ele o se mea le lei sa tula I mai le nā taimi. I le whetoto I le tui nā tu o le malo si anga wha pale mia, ma le malo, wha kapeneta, ma upwhai o malo, ma I se malo tuai I se malo fau o tula I mai. Ia le nā. A ole toi fo I o la utala I tua I le tamau a inga o le atuno. Pe a mana tua mai e Samoa. Se tasi o ba whaatala noanga me le sunga lauli o le maari atua. Tausanga na te nei ina ua toi fo I mai. E a vea ma minsta o whaato anga ma whainga Faiva.
Whapena fo i le vai o le este tausi po le West Tech. Ma whatuina ai male vaenga o le Samoa Export Authority. O le ale winga o le vaenga. O le pūlenga lea o tātou o loa e au wina mai whafo. Sa au whai atua i le sunga i lauli al mali atua. A o vena o ia ma minista, wa o ia fo i sa iai isi whanua o le este tausi lea. O a ni moe mitinga o le Samoa Export Authority. O i tonu lava. Le tua sivi lea o le malosi anga. O le tamau a inga o Samoa. Ta auto e whamanatu iai. Le tāu o le mea lea. Sefe le taimi. Vave o na toi o tangata Faiva ato anga ma le au Faiva ma le au osi, nga osi o loa a le atunu. E toi whaatino la tu ngā ruenga masani. O i le este tausi po le Western. E lau uma mai iai o loa uma le atunu. Nao mai ama latu o loa fua i. To tongi atu ai i le tupe i Faiva ato anga ma le au Faiva. Le au ngaosi o loa, o a uma tātou o loa e la umai. Lau tō se sila iei, i se fale, me ngata i le warehouse. A o le telefo i o ngā luenga māwa noa le lei. Awa, this will be the packaging side of the Samoa Authority Export or Export Authority. Nā le la umai lawe whaatoanga. Le au whai whaatoanga, le au whai whaiva, le au. To tongi ai lawa i fua lato o loa, to tongi atu i, oso le tāwale, oso le wa alu roi sawa. O tau itua. Le o matanga tupe. La tiu te le malo, ma le Samoa Export Authority, sa au whai atu le sunga lali, o i tonu. Ese le tāua. Yeah. Nea la, Watoyo o mai le taimi, the second time around, and second round as well. And these are pivotal and very important, the vital organs of the economy of Samoa. Tō tonga sili ia o na tāua o le tino o le te mau ainga o Samoa. O lea. Vave na no mai a whai whātu anga fua le awa, fua le talo, fua le popo, au mai le ulu o le whai, sau le au whaiwhaiwa, fua le lato, whangotanga o le nei vai aso, po le nei aso. To tongi atu o lato, o mai tangata whainga luenga o le Samoa Export Authority, stoa me nei, fulisa te tele, sort them out, whaatu langa, mai le tele i le laititi po lea lava le itu ai ngā ia po lea lava. Fulisa te tele, a wa tā pena mai fo i le au packaging. You know, this is a full-on operation, 24/7. Luas full fai tu la fitu aso le vai aso le tau sanga atoa. Awa fo i lea. The ball keeps rolling now because this is the bread and butter. Lea la fal watu maile. A watu e fo i tangata fai fatu anga i o lato a inga. Wa fa ngale se leni wa oe fai fatau wa feta laisa. O masini, wa uma, vaenga, emana omia, tools that they need for their work, their farm. Emana tua foila, leo a mata ona sui le me tau, o le consistent farming, anga i le me tau commercial farming.
Wa ese mai le taimi ia sa whai ia tātou whātou angai tausi ai lava o tātou a inga ma tātou moa ma tātou pua. Wa tātou se e mai a ngai ile industrial farming. Modernization. The mechanisms of machinery. Wa mawhai o na tāwhanua te tele. Wa ele toe na nau i le tūlanga fo lele o whātou anga e whawhanga ilo wa inga ma aveina i mea mata i le makiti. Wa tātou se i le tūlanga o whātou anga te tele. E sapala i le warehouse leo ma le tātou makiti. La me whai le malo le la whai. Package ma whapena o na tu pusa mala a ole ale vaenga diplomats I la tau leo le pulenga ale Samoa Export Authority. From that diplomat level, from government to government, o I la tau loa na ele toi whafsanga I le Faiva ma le whaifatoanga. Ma pule o maketi I atunu I whafu ele toi oso I lunga le valele ma sau I Yesu e se maketi e su e lava le whaifatoanga ia po ole whaiva. No, no more. The market is right here in Samoa. Who finds the market overseas? The diplomats of the Samoa Export Authority. O la tau nei malanga mai whafu. O la tau na e whafso tai mai komisino whewhatawa inga I nei. Tole, o e whaile mea lea. Kone sula, komisina. Le tu ai ngā level la le nā e whatuatua I nā e lesi malo. Ma tātou Samoa mo tātou tai. E whiutangai. Negotiations at that higher level of communication is very important. O tō wawa ai le whawhaingo fia ino le ngā ruenga mō Samoa. O tātou la le I o, le nofo I ofisa nei, e o e tau te tala I tai o le malo New Zealand. Le minister o whewhatawa inga, the trade commissioner, the trade minister. Sa ili maketi le atunu ua toa whea le mea lea o tumu ai Samoa. I Wellington, o lava I Dunedin, Invercargill, Christchurch. O le mea lava o loo iai le Pacific Easy Money Transfer, tātou I loa la iei Samoa I o. O le mea o loo iai le Judicial, tātou I loa la iei Samoa I o. O le mea fole nā tātou te follow ai. The map, or almost like a builder's blueprint, is already established. O le mea fo I ai le Western Union, you know people, Samoans are there. Nono winga lai tō tele le au ai talo ma le au ai whai ma le au whaatalitali mai le koko Samoa ma isi o loa Samoa. O I nā fo I tātou te anga I ai. O tō sila, that is the backbone of Samoa Export Authority. Tātou te whiuta ngai ina ia awane tō te ngā ina o tātou te ngatai whelele mai le au Faiva atoanga ma whelele mai le au Faiva ma le au. Le toi whataua ni au tripsi. Ana range uma bangi au tripsi o le warehouse ale Export Authority. Ele tau o maia ia pia. Whai leisi la I sa le longa. Poto sivi. Whai leisi whale tele le warehouse e store mai mea. Sa la whai ma o lato la au Faiva atoanga ma le au Faiva. O ane ina. Tau te le tau o mai le waa ia pia. Fua ia o tau whae le leanga I nā ma. Tau tongi e au tau tupe ma toi o whai ngā ruenga ma whatoanga. Sefele taimi, sefele whāluai. Sefele ti ngā o le ulu, a wafu e saure whai whatoanga. E ese le lingo, e ese ia tūla whono, e te tau o na whaamaliaina. Lale me whai tātou, whaamaliaina. Logistic, laws, regulations, ina ia mawhai, ona maintain the quality o tātou o loa.
Ia aua fo ina I umi o na nofo. Au mai o lai felesi. A o le mea lelei ia lava tātou fulisa. Te tele. Oka ni ngā luenga te tele. E tilo ia ile atunuu. Ma ta ngata whai ngā luenga o le amana o mia. E le whalango le mālo ia I lātou. Na o le mālo e whalango ia I lātou. Le ai. E whalango mai fo I le mālo I ta ngata lau tele uma o le atunuu e whai lo lātou sau tongi le maa velo le aso. Sau e whai sau sau. Ngā luenga nari, e le whapela e te sau te whai ngā luenga fua. E te sau e te ngalue e le lei le tupe ma le tutongi e mauai. Atina e whaatino lava e Samoa I te tonu, o Samoa e maua ma le lei ai o tātou tongi. Lewa si I tongi le ono tā lai le tula. Ai au tau sila I company te tele. E o mai whafo e whaatino ngā luenga Samoa. Lale wā mata na hata mamai. Le au tusiata, le au insinia, le au whai whale te tele, le au whai au wala te tele o le atunu. Pāmata na popoto. A tau nu mai ia le toa tele o tangata na ma insinia, ma lātou bisinisi ma company, e o mai a lātou ma lātou au whai ngāruenga. O le se ia ma le pipelo le talafu le whi mai, e o mai e maua I ngāruenga tangata. Pauanga luenga tātou e maua I mena. O ngā luenga I e whaapolonga ai I o tātou tangata. Nā o le lau maa ma le lau palapala. Tama fo I lea e ngau I lou tua I lea soetasi. And it is a dangerous risk to the lives of our people because all they will offer us is labor. The most dirtiest job that all these people from overseas are going to give our people. Yoi. Ngā ruenga whaangautua. E amo maa I lea so atoa. Ai ki e ia tangata I o mai whafo lunga masingi, maloli, makawale, ma mea whapena e sua I le mea. O mea whaapolonga tangata. O le tala sa o le tala le nā. Ia. O se wa inga le nā I te tonu. I've just taken you into a little tour of the Samoa Export Authority. O se ata whate tai o mea na tala noa I ai. Ma le fionga le li panemia. O fuafuanga walu mamau. I le vave. Play your part, the government will play its part. The diplomats overseas will continue to seek for improvement and also different markets so that we can explore them fully. Nā tātou tala I vai whanua le ngana Samoa, o ngana Peritania mo le teimi muli. Ia, vai I ai foe, a wale whaafonga tāpua I mai le tunu, tā uolo tātou malmalama I mea olo tutupu I New Zealand malaba. Ia, awa, ia, o lea tunu, o lea tātou te nanofo, ia mau mawai. Si mai le whaafonga, o le toi whasalawina o tātou telefo I vai whanua, I le ngangana Peritania. E
In this update, the pro-Palestine march over Auckland's Harbour Bridge has been relocated. Organisers have posted on social media saying the March for Humanity will now take place from Aotea Square to Victoria Park. Aotearoa for Palestine says the decision is due to unsafe wind speeds forecast for the bridge. Police had earlier said the march would pose significant safety risks if the weather was bad. Police say they're working meticulously to examine items recovered from camping areas believed to be used by Tom Phillips and his children. Waikato Acting District Commander Andrea Macbeth says while the scene examination's wrapping up, this phase of the investigation remains in its early stages. The FBI has revealed a new video of the suspected shooter of conservative activist Charlie Kirk at a Utah university. Utah Governor Spencer Cox says the public's help is now vital in tracking down the suspected shooter. So far, we've received more than 7,000 leads and tips. The FBI hasn't received this many digital media tips from the public since the Boston Marathon bombing. A hefty fine for a fisherman caught trawling in a marine reserve. Kelly Scholes was fined $15,000 in the Kaikoui District Court today after trawling the entire length of a reserve last May. He landed 700 kilos of fish at the Kahurangi Marine Reserve on the northwest coast of the South Island. His haul included gurnard and snapper worth $1,500. Police in Wairarapa are urging people not to trespass and hunt on private land. They've had reports of people shooting from the roadside, poaching and spotlighting on farmland and forestry blocks. Police say the old times of being able to shoot a deer on the way into a spot or from the road are over. A man's been found dead in a popular Christchurch bar 2 hours after asking to use the bathroom. The man entered Rockpool Bar just after 7:30am and the bar manager says cleaning staff found him at 9:30. Police say his death is a non-suspicious medical event. That's news. In sport, All Blacks skipper Scott Barrett is expecting a resurgent Springboks pack in tomorrow night's Rugby Championship rematch in Wellington. Barrett says physicality will determine the outcome and who lifts the Freedom Cup. Set piece is a big one. Yeah, the scrum and breakdown are going to be two critical areas that we've sort of highlighted. Sir Gordon Titchens has put his support behind estranged Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua. She's been stood down for the looming home series with South Africa. The Sevens maestro says to lose netball's best coach at a critical time is quite sad and he's staggered. And Kiwi shot putter Tom Walsh insists a 22-metre heave is in reach, heading into his 6th World Championship in Tokyo tomorrow. That's sport. I'm Jodie Gill.
Samoa. Fasa o laulaina, sauni e te zumba. Tele o le suka o vale puputa toto mo alunga. Falo lima, o le sona paia. Lue fata si au le popea ne I esela. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it. Tene lotino, lue fata milo. Aluya imale atoa, zumba fa Samoa. Lulue mayo lima, fika ile musika. Solo fati la popoa, zumba fa Samoa. Masae, sasi lo tolu fali mo ono sale ono, me ai palemi, so anga ekolengi, ai ole si male fai pula oka wa uma. Today's your day, I feel it, but you paved the way, believe it. Tene lotino, lue fa milo, aluya imale atoa, zumba fa Samoa, lulue mayo lima. Ile musika, solo fati la popoa, zumba fa Samoa. To the left, to the right, one more time. To the left, to the right. Here we go. To the left, right, up, down, side to side. That's how our zumba goes. La ile alta, tele mailo sui la palapa. Skepo iluma, skepo ikua, fainga ala zumba. Etanga lo asa. Sa ole lama, ne imea ne ua e laki se paurukula. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it. Tene lotino, lue fa milo, aluya imale atoa, zumba fa Samoa, lulue mayo lima, fika ile musika, solo fati la popoa, zumba fa Samoa. La anuma Saulo tua, gengi mai pakipak. Zumba beat neke wasas. Lima salavali oh, le ai le fa wo. Ale vai se a fu, like kilo mai le lo tua. Tene lotino, lue fa milo, aluya imale atoa, zumba fa Samoa, lulue mayo lima, fika ile musika, solo fati la popoa. Le na fianga su I filo I o le tawalunga o ngā luenga. E le nei fo I asfarai le wanga ngai foi Faiva le atunu. A watu le wha malo mo le wha aftai. I lau tau tau atai le nei aso. I tiu te mawhaiva sa ngā pāti ai le atunu. Ia, te whatalo whatu ai foi. Ia I la tau o lo o ilunga le ala tele wa ngā I atu I mauta malawa. Malo le ngā lue le nei vai aso. I hou tau Faiva sa whenga iai. A o la tau foi. O lai ta pena mai. Ia, wale sifi pō I le a whiawhinei. Whatalo whapitoa lava I nai ta māma tutua nei e whaafonga mai pēr. Le whionga ia le malu Jensen, William. Ia, whatalo whatu, malo le soifo mruia. Ia, ele ngata fo I leo le ta māma tua. Ia, au mua ave male tina, ia, au auna male no whaalo male ai ngali. Whatalo whatu. I le tātou tina matua, anti whalavelave, awha masanga poe la ulu I ka huku I Hawaii, I awha pēnā fo le tua whina pele, ia Yvonne, Ashivon, wa auto uma, olo o whaalonga mai pēr, ma tā puai mai. Nova ai ono, alofa lava ma lola soi fo manuia. Ele e ngata I lea. O le mtaupul neu te fia tala noa iai. Tia ia, tatia le palota, ma upu whai o malo o leo ua maupopo, ma ua tātou iloa lelei. O le a whaatino le whaatautonga, I le asungo, lua o le mai a safau. O nā ngā I lea o le malo e whaatino o na tiute e wale manuia o Samoa. E le toi fia tautalangia fua I isi fo I pāti ma lātou mea o lo whai. O le teimile nei, tātou te utu ai le salefu, ma tātou tau mawhai e utu le tō whā le malo. Peila o mata upu leo o vātua.
o le fesosoni ma le tuʻalalo foʻi lenā i le malo e tusa ai malona tamao aiga ma le agaʻi luma i le Samoa Export Authority. Awae e le ima statou bea toi maua ai le toe foʻi tua toe talanoa fua i le whainga pālota a wā isi ngasu ma isi ngau sā. Tātou wanga i luma, ma tātou wawa ai ma tā upu tā ua, e tupu ai le atina, e tupu ai, ma mea le lei mo le atunu umalona ta mau a inga, ma le tau o le soifuanga. Le ua mai o na tātou talanoa, i le Samoa Export Authority. Te fia talanoa i le mata upu leo investments. Ma o le taimi fo le nei o le pale mia fau malana kapeneta. Ma le au fai ngā luenga le malo o whaurulu i ai whapea fo i ofisa i fafo ampasa, komsina o i lātou o loo konsula. Le lātou ta ngā i lea komsina o whatau inga ina i a lifi loa le level. Le fola lea ina i a tā ua ai ma whatā ua investments. Sa ili mawhaa malusia tātou paanga. Our budget support partners all around the Pacific. Whapena, wa e o lawa ia whiti e tau fōi o na tātou wasiasi mai, tātou te awa o ina le tele o vaenga leo ua whai, commercial, industrial, farming, and the knowledge. I te tonu o whiti. Awa o le matua te le o le o le tamau aingo fiti. Mani le sona tā ue mawhai o le tātua o uina mai ai e o lava i le valele o ana whātoanga. Ma ana lafu manu o loa ese ma le awala o lo whātino ai ia fo i atinai. E tau na tātua o uina mai ai. O le sailia lea. Oni tupe fau le tūlanga, o le iai ma le wala au lia, o isi e tunuu, ma o lātou ampasa, ma o lātou konsula e te tau na iai o lātou ofisa i tono le tunuu, ma lo au fatasi, ma lo le neito. Awa, a tātou masani le whaipaanga ma i lātou nei, ia pani le nā wa iai tono, e iai fo i vaenga le lei tātou te ngālulu e fo i masaina. Ai, o le si vaenga, o le whaaloto te tele o atu nuu nei, ina ia showcase a tātou products, o a tātou o loa, o a tātou mea o loo ngau sia i tono o le atu nuu. Mwhaino mai fo i tangata nei. Investment partners countries e whaamalo sia ai a tātou whengainga nei, ma tātou whainga paanga nei. Joint venture events and also partnerships. O le si vanga tā ua tele o te tau no o iai ia le tātou suenga. I feel that e a la ona le mwhai o na whaia. O le tūlanga fo lele the fear of the unknown. Ai eitanga tāta mamai atu nu ui whafo e mawhai. I really think and believe that Samoa now can carry the weight and has the capacity to explore having a stock exchange market in Samoa, established one in Samoa. E mawhaifoi o na awa i pisinisi ma kampani a Samoa ua mana o e whaatau ini share anisi atunu o lalangi. Governance had to be stipulated legally. Na ia tau fiu fi ai ni whaafi tauli. E la e avea ma tōtu ngā. Ai o te mtua i loa ma tali tonu. E ma whai e alo ma tama whanau o Samoa. Tu ule fefe ma le pala ai. Because of the fear of the unknown. Because we haven't done it before. Tātou tali whai anānu, tātou tala noa. Iai. And this comes with responsibilities, and we have to act now. The action, the onus is on us. Why? Nāna whai mai a tātou te le ma whai e lea, ma lea.
E ala na whapena o na whai. O le tātou matawhewhe ma le pala ai ona tātou te le I whaata I tai o le whaatino. But having plan B to fall onto it as a recovery plan, mo le tilo le mata upu lea, the stock exchange market. Le avesa mo se atunu e matua I te le lona tamau a inga. We have expanded to the no-go zone that these other people 40 years ago never wanted to go there and explore. Te tau na tātou wo o iai. Tātou sopo le tua oi lea. Leo tu lai mai te itai e mawhai e to toa loto e mawhai ona lātou au mai ni tangata ata mamai. Wha te itai a Samoa a o tama whanau o Samoa o iai lo lātou to mai wha tino le mele. Al talsa al talala. O se mea le leitele. E mawhai e fōi e Samoa ona tau whao malo. The Samoan economy can compete internationally in the Pacific region like Australia, New Zealand, the United States, Hawaii, and not to forget our brothers and sisters nearby, American Samoa. Tutuila mamanua. Te lele te mauainga. Manatua no whamtala. Le mātala noanga ma le fionga le Palestino Senate. Tua olo froena manaia. Iwa se lau lana paketi la solo le teimile nei. Iwa se lau miliona. Toi titi atasi le biliona tala. Yo. Am salo. Awai le o lunga se fulu afa o yentanga tolo. Na tupe so son ua ina ia manuia le soifua maloloina o Samoa ma o se mata upu le ua mai ona pasia ele kabineta ale fionga pole sunga atu le epa ma le HRPP nai tau sanga wa tuana i atu ai o lea lava le wha ngai o ioina na toe lo te le sunga le pali I panoa moala tavita. Wa mana pasia. Alo manatu. E mana ia le wha pipi ia o ua langona na mo usa fifinga ina ia manatu ai le sunga ia panoa. Awa le ngoa le matou te wha ingoi nai ma wha pupu ona ua wavala lata maftanga. O Spano Samoa Medical Insurance. Yeah, in memory of the name of the man, the economist, the think tank, Ole Tamau Aingo Samoa. 300 ta la. Tolu se lau ta la. E mawhai ai o nā ngā waa tangata uma o Samoa, mali se lau tau sanga se tau le pepe. I tonga fitinga uma e le mawhai o na whaatino I tono Samoa. Te au mai I New Zealand, ave Australia, ave I Intia le tele o tātou mai mangase ngase. O le fatu, o fatu ngao. Brain surgery, heart surgery, liver, kidneys, mea uma. Ai a lele tō bai. Ia, le tātou tua o ia fiti. Le Pacific Specialist Hospital le nā olo ia I nā. E whaingo fia e o na whai ni a tātou whiutanga inga. E anga I nā ngailo le o mamau I vasa. Ia ma le taunga tā o me whai e isi atunu. Ma o se tasi foi leo a tina e o te loa e matua tā ua tele. Mole ma lo Samoa ina ia toe tau ave ma wha wau le insurance le nei. Na o tātou lava le atunu o le Pasifika e le ise tātou medical health insurance.
Ta tala lea vanoa lea. O le moe mitinga le nā, ale mā lō na whaia e tu le epa, ma le HRPP i le nā vai tau. Pāsia la ia lea, a o lea e le i toi lotea. Nā ngā i ei le sunga le lauli e le mari toa. Ma le nupi whā ina ia whaatino, e amata mea e le nupi whā. Ai pangā lea. Ua vave o na tu mā lō. Ea le sunga ia pānoa. Papali i pānoa ta vita moala. Ma lepe ma le whainga malo wā ma le whangatia toi fo i e whai. Le whainga pānota le pāsia le talo le tupe. Samoa. O atina e te tele ia. Tātou te māwhau whau e whawhanga i le tō whā le malo. Le malo fau o tu le mai. Ka tia ia nisi upu whaapolokiki maisi mau mea. I le toi eini tau whaaleanga mani a mau. E mau taimi, this is the time for us to look into these opportunities to raise Samoa's way of life and to raise Samoa's economy. Mō tangata uma. Tauna tātou mawhau i eile nā meo. Ma o se wha ma a venga lea e tali atu i ti ngā ma mawhatianga o lea tu nuu atoa ele tau wha tali pē tusi atu ele minsta o le soifua ma loloina. Po o le pulesili o le whare mai. Pē mawhai o na whaatanga mai. Pē pāsia mai e le Parliamentary ma le kapeneta. Se so soani e ave ai lo ta mā. E whailolo ta o tonga le whatu. I se whale mai la ta mai al nau o whaiatu. Tele. Le tā ua o mea tātou te a o mai. I le malo fiti. E o lava. I le tūlanga o le toi au mai o ni waalele. A wasa mua malana whemalanga inga. I le wā o le Pasifika, New Zealand, ma Australia, Hawaii, o isi atunu o laulangi a misa fo le malo tele o Amerika. Tā ua tele lo tātou soso di atu le malo. Ia leo te whaia i atu nei. E i tangata i e ula i le mata upu lea. O le public joint venture with the government of Samoa and the Samoa Airways Airlines. O tō si sila ia. Ele ia ia ma se tala fo lele u whape mai ei le sunga i le pāle mia po o le awhionga i le lauli al mari o toa. Whape o le awhaise mea whape na o le awala autangata e o mai la tūta i lima se lautala. O le mafau faunga i tu o le melea. Ina ia wheso soani ta ngata lau tele pēr no whai atu. Ele toi whalangolango le malo na o i la tau. Lea la ua whanau mapuna whanau ai le talu tonunga le nei. The government can work in partnership with the public and the people of its own country. Ngā lulua Samoa. Awala, au na whaatulanga mai le governance. Whaatulanga mai e le malo. Pe fia, shareholders ai fia. Le tupe whaatawai sea o le company wa lele le atunu. Le vai le mawhauwhaunga te leo la uli le nai. Sa utala noa tu ai fōi ma utusi atu. Ma sisi uma i lātou. Tanga i ma sila i le mata upule nei e ma whai una fsosoni atu. Wa lewa na mana o Samoa. Le fia sa lau afe o Samoa o lo ta ape le lo rangi. Samoa, Australia ma New Zealand. Amerika. Lea tu Asia me Europa. People want to legally, e mwhai whau na tūlu tātou wālele lunga le stock exchange. Fia whātau mo i ni seo, i ni stangata o le lalulangi. E tilo e le leo na operate, e le leo na whātamoe, e le leo na run.
ele lei le business model o lo whaanga. A whai e mwhai o le whai e whiti, le alme le mwhai o le tātou whai, because sila ia New Zealand. Air New Zealand, 49% o le Air New Zealand e pule i tangata. O mana whaatau ai shares o tangata, look, wawa ili tātou malai walele. Tātou malai walele, o mana whaatau le council, city council, shares o malai walele, a o lea fo i la ua toe ta tala atu, a iaini tangata o tangata lautele, any members of the public that they want to buy a share, look up the stock exchange. Fia le tau le share. O mea nā, o mea mawhai o na whai. O le tātou pala a ai, wha mai le māsani e Samoa mana. These are the ways that we can extend and expand beyond these boundaries. Matua o ia. O le tatsa o tala lina. La tātou nofo i pēr in our comfort zone. Expand the boundaries of the unknown, because the fear of the unknown. O le tātou le loa, ono le tāngofi whaida mea. Ia. E sili atu le tātou tāngofi whai mea ia. E sa ili ai nisi ala ngā tupe o le tunu, e manui ai le tunu. Nai lo o le tau fufu ai whai se tūla whono. E lisi ai o tātou whanua. Ma mingi atu ai mau tātou whanua. Ma o le mea whale nai tau le whale teimini nei. I lo u talu tununga ma lo u vai vainga le na. Talo atu ai. I le fionga le li pāramia ma lana kāpeneta ma le whainga malo fau o le whatuatua. Ma le amatanga fau o tu lai mai. Tau ona matuata lepe le tula whanu le na. LTRA luafe ma le valu. Ave eli whale leise pū. E wha pū loua. Ea le na. Dai motu ngā awhana. Ina ia whai masau moria e momoli. I le lau lau. A le fionga le li pāremia. Ia whapea fo i lana kāpeneta malona au wā fo. The other wonderful reason why that I'm so grateful for Lauli, ale mali atoa, he is open to new ideas. He's open to explore different aspects of a plan, a new idea, a new development, new ways of doing things, new thinking. Ta tala yo le tofa. Ale fionga le li parmi e whalongolongo i aikia whalongolongo i mawhauwhaunga o sa awhia whinga o whatu whatunga ini ati na e mawhai o na ngā lulue ai. Ideas that can be developed into projects, and projects that can be developed into money, income. And it's our tele. I only ngalo. Ta ua I ole iai ole insurance. Ia Faiva insurance mole atu nu wantoa. E mele whapipi e tu lo mo le ngoa e mana tu ai panoa. Spanos Samoa Medical Insurance. Aia. E autu le tamo le ata. Le Samoa National Provident Fund. Stop being selfish. Mawhai mai. E te le mana o e whaalu se tolu se lau tā la. O e te le mai. Se asea e mai. E apea ma I mailu tolu. Apea ma I mailu atali. I malu a whinimalo grandson. Ai le moa. Se tonga fiti o se fo mai whaapitoa e whai ai I tutonu o Samoa. Ngana nā lai. Tā ua le nā. O le tātou
manatua o menei. O fatu fatunga, o saa fifinga, e mamoli ai, i luma, o le tātou te tai malana, au wa a fau. O le tulanga tahu o le nā. Tātou fisosani atu le malo. Ia, a talo fatu ma wha malo atu ia te outou malawa i lunga le tātou api a fōlinga. Le tātou api o le YouTube channel. Ia whape nā fōi. Ia i la tau o le autu stusi. O le autau ai maa. O le au palau vale me lau whai upsa au mawanga o enga wawairi i ngulu. Ai i anga le dei le tua. Whaftai le maftanga le dei vai aso atoa. Lau whafonga mai, la fo i se upu o la vale i lau whafonga ma pa au papa whafo i mai upu o le ataua. Ioi, a mangalo fo i se leo ma se se, le atatu whailoa i le aso te au, bo tātou whaita waso anga i le aso e whaatino ai le aso tele o le atunu. Le whaatau tonga, le alawa o te tiltilo atu pa o tai maua mai, ia sau ticket mo le whaatau tonga. Ai anga leile tua, nau whainga ruenga titofi, nai te maam tina mātutua, ia whapea fōi i la tau. O ta māma tina mātutua malo lo pensione mai le ngā ruenga. Alo whātu mo o tau, ia whapea fōi o tātou ainga. Ia tunu u e fio le lalulangi alo whaafonga mai ai, tapo inga si o tina. So alo, le ulua i ali i la whaitele whaapale mata o le alofa. Alo tapo i mai i lo tātou ainga. Ia, tangalo matua, le ulua i ali i Celestine, malu tātou ainga i so laua, lau talenga pupoli, ia, whapea fōi, le tōtele o le tātou ainga i sola ua ma sauni atu, ma salua fata. Alofa tele mo o tau, ia, ele ngata fo i lea, anga leile atua i malo longa o le nei aso, sa ili matangi, nisi sa malanga mai, le sa ili fofo, i whare mai ma mauta ngase i le nei atanu. Au tau o lo whaafonga mai le to ese mana i o tātou ainga. Ia, whapea fo i uso ma tō whawhine. O e o lo o tau fia i mauta ngase le ngate nei o Samoa ma isi atanu o le langi o lo whaafonga mai ai. I anga le leile atua ma pa i atu na au whaamalo lo i a te utau. O le a tātou ta ape le fia file nei manu ia tele malolonga ia whapea fōi ia tali ngā sua ia malolonga o le pō. Le tātou o e tale pese lea le atau savea. O leo o sau le vaa o le tama manono o tuta mai ngā tai. Ia o le a tātou ma vai ai. Ria tele le nei e fiafi, le autou o auna, le atau savea. O tala nā e winga i o tātou tangata, mā lātou wā mionga, ma mea na whai le nei aso. Well, those are the stories of our people and what they said and what they did today. This is Lei Atau Savea for you, but we tele le weekend, soifua ma ia manuia. O le sunga ia sau, seu si ufanua, le ave pasi o le pasi moe le fiafile nei. O te mana tuaina, le tama saninga, na o si ata matala, e peilava e le ngata, ai fa atauva lo manatu i le ala. Fa atu fa mai ngalu o le wasa
Pe ana whai o Samiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai una o ita Waloa o na tamafuta Male whaata singa Tali tonu mai e whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau o na o alu Ua tu talo waa Te ngā i mai wa ai atu Ma teo pēr i manatu O la ngona umai la tā ua wā Ua whainga tā o na tēna Ai whaato wha mai whaso i whatu O te le tau whia Loi mata o tawhe Ua sili ai lava lea I le whatu ua tae Whai mai a e alofa i sa tasi Tu e whailo na manao Ai atoe fo i mai O lau mea tō tino Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le